Slav budemo bخير بتماشاوانی دلال برنامه ویدیو وشان ریا تزم خیرات نوبت کن مجرد برنامه و ایرویه رکفتن شنگالی پیمان الهواتنی و نقاشین گرد دور بی پیمانیه حکمت ایریم کردستانی حکمت فدرال یا بغدای دنی جتمه دا برمان جارم کرنا رفش شنگالی و گره بنابران و پرستن شنگالی آبادان کرنا باجیر و دستیشان کرنا اداره که فرمی رکفتنک امضا کرن برکفتن و پیمانی را هزاران ازدی یه نهال کامپین بنابران یه حریم کردستانی نه هزاران ازدین سری جای شنگالی چادران دادجین دیوه گرن سر زیوین خواه و مالین خواه وقت خالین رکفتن دا دیارن آرمانجا حکمت حریم کردستانی یا سرکه او آشتی و آرامی شنگالی پیدا ببه و هیزی نیاسایی شنگالی درکبن گوری رکفتن قایمه که نو به شنگالی تیل بجارتن و اسایش باجارو که شنگالی تنی ارک پولیس خواجی سازی اسایش نشتیمانی و استخبارات دبه پوانهنگی و گل سازی ین حریم کردستانی بشتیم ذکرنا رکفتنا یعنی شنگالی نونرین وکی نتوان یگرتی ولاتین که دو عربی یکتی اروپای و آمریکای و بریتانیای الحریم کردستانی و عراقی حریم کردستانی و عراق پیروز کرن و که خوشیخا رکفتن را آنین زمان و آمجه فیه که کرن که خالین رکفتنی دمک نزدیک دا وارن جی آلی دن ریخستن میلیسین شیعه سرب نو ایرانی هجده شیبی که نهال شنگالی مترسی سرخط شنگالی چی دکه و مزرگین ازدیان خراب دکه و مزرگین امام شیر شنگالی چی دکن و کمارا اسلامی یا ایرانی سرک وزیرین بریگین عراقی هیدار آبادی و نوری مالکی که هموشید زانن هینجی دستیوان پرینا ازدیان سوره و نرازیبون خانیشان دان و دجی بیره کفتن درد کبن مخابن آلی کردن جی پککی یه بشه و هری داوی داجی هدپی جی دجبره خوا جری کفتنی رو اشکره کرنه که اف ویری کفتنی ناس ناکن چما اف بریار بو سدم عجزیک بسا مزن شیلا هین ریخستنین ازدیان و هزین سیاسی امید بشه یکم دا بمیوانی برنامه ویدیو بشنمه سروکی دسته بلند یا بنگه لالش یا رفشنبیری و جواکی دهوکی شیرتکاری سروکی حکمت کردستانی کاروبارین کردن ازدیدا بریز شیخ شم و بشا دیام دا بنویسکار جواکناس برپس فدراسیون کمالین کرد الالمانی بریز نادر دوخاتی و سید سدزان و نویسکار که کرد بریز ابراهیم عثمان را زلال بکن سلاو و ریز بریز شیخ شمو گلکس پاس که شموش بو برداربونا جنابی تا ویدیو ویشانا ریا تزادا سرچاوا زعب سپاس بو وی دیداره و وی درفته گلکس پاس دیسا ام دست از دست بکی داد خوازم بسا که خیره و دست بکم بریز شمو جواتا روحانی یا ازدیان شیخ علی آلیاس نصار و بابا شیخ ریبری روحانی یا ازدیان جانی بشارد برا پیروز به هزار جاران و سرخیره به جبو توایا جواکا ازدیان یعنی بری بلا رعب خودش رحی باب شیخ بری به یک شیخ شمو قاسی که از زانم باب شیخ نو شیخ علی شیخ الیاس یعنی با پیری بیجی باب بیجی باب شیخ بود و افراست گلو که خیلی جیوی یعنی کاندیداتورا که دویامی جی هبو یا بو جی باب شیخ و کیشان پیوانان باب شیخ نو هاتل بجارتن و از شیخ علی خدمتکاره که بر پارازگاه لالش بشکره بخونه که بسا باب شیخ نوش برا بکه برا ازدیخانه یعنی باب شیخ خانوی ناس بکه کرم که پیروزا بس نشان کرنا بابا شیخ تازه یه ازدیخانه همی ازدی جهانی پیروز کم زانید چه سیستم تازه نینه نج دست نشان کرنا بابا شیخ را مخابن نابینا 2 ساله دا هر دو سنبلید مید آینی مال هوایی کرن میر تحسین بک رحمه خوده لیبا و بابا شیخ رحمتی مال هوایی کرن هر دو چون رحمه خوده هر دو هواشی عرفه که کلتوریه کبنه ازدیاه هیا دا مزراندنا بابا شیخ ارک اساسیه یه میر ازدیاه همی اندامت
جواتا روحانی میروان دامزرینه چه مزنی قواله با چه پیشیمان با چه شیخ وزیر با چه بابا شیخ با دنیا پیشکتن دنیای ده پیدا بوید گل سه چهار کاندید هبون بس کاندید هر خورد شیخ فرهاد و شیخ علی بون طبعا هر کاندیدا هن اجدیل قال في كانديدي بون هن تقل قال في كانديدي بون بله بريارة مير حازم او بو دوش بر دوسي اگرا دگوت جاري ابا 25 ساله اب مالادن فيجي ممارسات كنو وسرد خبتن اب مالادن هر دو مال قرمامه هبن هر دو یک اجاخن هر دو چقی دارک باب و بابیر هر دو آجی بابا شیخ بون بله بجا دنیا گورین چه بو بره بلکی بابا شیخ بکرامت و بسره جانا زمان برد گوتن بابا شیخ دیار نو بویا دنیا یک ديمقراسی و بین عدالت جیته اویجی عیار عدالت بیوان عدالت میر بکارانی قلت ابا 25 سالن بابا شيخ بلا فجاري دورا في مالي با شيورا برانيا ازدياجي چول قال بريارا مير بريارا خدا اكيد او قال كانديديت ديتر قال شيخ فرهاد دلگرانیا چه بو نای وشاردن هندک شنگاله بله که شیخ جابو در باره بیشی یعنی هنده گفتگو چه بو نرازی بو نکپاره که ازدین شنگاله چه بو چه ما گلو ارزانی دمال بجاتنا میری ازدیان کتل بیرا من هزار مخابن تو چه دی بیشی چه سبب که گفتگو چه بو گلو زانی که کو دیارده که دیمقراسیا نورماله هن باب شیخ ربن هن ند بیر ربن بس گاوا باب شیخ سر مقام خوی پیروز جی پیروز ازدیا رونشت دیتنا من گناه ایک بیجا از وی بابا شیخی قبول ناکم چونکه او جی پیروز او جی کی پیروز دانستان سر نایت کرن تو بیجی سر جی خرابه یان است قبول ناکم ابا بارگرانی کا مزنا او بکا آزاد گوتنا خو چا بیجا بس از بینم گناه کی گله کی مزنا چونکه درجیا دیرو که دا گلک جارا دستی شاکرنا بابا شیخ پترش کاندیدا کی هادنا پیشل بردست میر بریار که سر کی ابدن پیروز کرنا يعني اف مالا بجا دم شيخات ابوي بابا شيخ جبري 25 ساله جبري حمي كسي ام چونا مالا وان ما بيروز كر اشتي بابا وان چور رحمته اب بابا شيخ انه شيخات مالا باي كري وقت ابوي بابا شيخ اب چونا بيروزيه ابا سينجي كي فرا هي ديمقراطيه انسان بیا قبول بك ببابتي نبا اگر درزه که ناوجدیا یا جنبا اگر آلوزه که ناوجدیا از بینم به قناخ نازک ازدیت دا ما پیوستی بر خستنا انا مال ازدیا هيا ما پیوستی من دنینا کش بکش شب چند سالیه بابا شیخ نو چل در باز کرنا کسانه کی شارزا و ملبانه دواره آینی دا قسمتا لالش کریا شارزای عرف و عادت ازدیایا کارابی باری هل هیوی دارم باب شیخ نو وک باب شیخ رحمتی وک با پیر خواه باب خواه اوجیب صرفنی آزید خدمت جوا که ازدیان دابه و تاوی میر ازدی خانی تاوی مجلس روحانی رفشن بیریا ازدیان والیکاریا خیب خاص پشتوانی یعنی وی داوی وی حال ازدیان یه مالبیران یعنی ری ببینن و ازدی خانه دمه که پرتجوارا در باز ببری شیخ شمو از بی پیروز دکم دل و جان وده چه دستی بی اجي لوي بيما از نوجي بشنيات كم بلكي من قوتيا شخص بابا شيخ جي ومقوتيا جنابي ميجي يا باش او ميرو بابا شيخ هردو دستي هاف بقرم تفاقو تبايل قال كسايتين اجديا وتايبتي شنغالي قصد بقنا ميرقها شرفدين قصد بقنا شنغالي او كسان الدليوان ماي او دلقرام بوي بلا بشوازيا وان بكن ابي قرقشه بتمرين ويدر واندر برنامج ازدياراكن ازدي حبيبنا يقدست يقرا بابا شيخ اخوا بيروز بكن بدلك يصاخ وسليم تشكو دنيا خرانا بو ينتالي دنيايا شتا حيوانا كي ديتر عمري خديها دورا مالدنا هر كرمامي هبن فرقناك قلت نتا رازي ما قالك سباس بريس شيخ شامو جبو قلت نتا يعني برسيبو تايتير وتجانا قام دربوزي سير مجرى برنامج ما ببن
قالوا جنابي در کفتنا نابر حکمت ایران کردستانی و حکمت عراقی یا دربار شنگالی دا چاوا دنرخینه وش کرم خالی نری کفتنی بینر و گداروانی مرا شروع بگه بریس شیخ شمو بطایی زاني ركفتنا بو حكومة هرم كردستان دسكفتك ديروكيا الجور وي بلانا حكومة مسعود بارزاني راجا هانديل دسبيكا أواكرنا حكومته اجبو جارا سركنا روشا دبرين 140 من جراي مادا 140 من الشنغالي كردكوان اجبونا بيه كي دسكفتك ديروكيا او تيغاشتنا بين اربيل وبغداد تشيبو سر شنغالي از بینم دلخوشیه که سرانسری پیدا کردن نابزدیا و شنگال رجی کلیلا چارەسەریە ایش و جان شنگالیایە کلیلا چارەسەریە وی روشا اول 6 سالا جور و جفای چادرات کشینن دلخوشیه که مزن کتی ناف شنگالیا بلکی خودیا آرامی شنگالی پیدا ببا ری خوش ببا امنیتا شنگالی گارانتی ببا باوری شنگالیا را چه ببا اف خلک برابر بگره سر جواری خو و قناخا دست بکرنا آوا کرنه و گشکرنا جیان شنگاری بیتا کرد الگور رکفتنا نو بریس شیخ شمو کیجان هیز شنگال جیوار ببیو نهال شنگال خیجی هیزین کش در و هاتنه هیزین خاجیین یه پیشه یا یکتیا پاراستوان شنگال گزرده شاشم جهنه یعنی اوانات چارچوبه که قانونی دال گل هیزین دن یه لشکری یه فرمی شنگال دال بمینون گل اوکا ویری ببریا شنگالی کی ویری ببریا شنگالی بکه یعنی قایم پولیسان وی دستیشان بکنه یعنی دی چاوا چی ببه اون وی چاوا شروعت کنه او کی دی بیجیش بو آوکدا شنگالی وقتی ده بریش فشته بو صاني اشخال سركيه ركفتني اون روشا شنغالي او دستي ورداني دركي شنغالي دور كبن بله او چقدار بيان شنغالي ده نمينن بوليسين اتحادي بوليسين فيدرالي بوليسين عراقي در دور شنغال سينور در دور شنغال امنيات بكن و نافخويا شنغالي 2500 بوليسي دن بلكي 1000 بوليسي ازدي شنغالي نو هنا يكفن 2500 بوليسي ديجي خلك شنغاليت ازدي ومكونات شنغالي جي يتدها من عندك او جي يورنا دامزراندن جبونا فراستنا امنيتا نافخويا شنغالي كانجي بشتي صافي كرنا سقاي يه شنغالي او دستي وردان نمينين او روشا يا امني ارام ببا باوريش خلكي راتشي ببا يدي شنغال دستي خلكي دركتيا او اجنداي اقليمي الشنغال انما شنغال جمينا قزا كديتر نه قزا سرب مسلمنا خيره حيشتا نورمال خلكي وان قزا زبرنا سر مالو حالي خو بشتي داعش نماي خيره سيودو وحده اداريه كدي اداريه سر مسلمه حمين نورمال بون خيره شنغال تني وساما يعني از بینم درنجی اب ریکفتنه چه بو بس با هر باشا ریکفتنه که وصل دیریا یو ان پشتوانیا امریکا و گلک ولات دنیای دلخوشیا خو در بریمینه تا کرم کری ابا خو امد گجبینن سر بر شنگاله بر باشی هرو و استقرار لی پیدا بو يبيدكم كالك سباس بريس شيخ شامو الجوري جنوبي چما هنه ارگانیزاسیون ایزیان کمالین ایزیان پارتین سیاسی دجوی پیمانی درد کردن نه تشتی و شرطنی که وی پیمانی دا پاره که جوا کمه دا بو سدم برتک مزنگل و سدم چیه پشتی ششامین سلبگر و کمکجان شنگال جانبی تشی گود نابر حولی رو بغدای داری کفتنو شنگالی چی بو یعنی دی دست با واقعنا شنگالی بکن انفراسترکتورا وی چی بکن هنه آلین سیاسی دجوی کفتنی درد کردن گورمن ابتشتا که عجیب براستی شیخ شمو هرمو یعنی هرمو کردستانی دیسا کامپان دا چه قاس ازین بنا بردجین ای کرم خوابیش او چه موانا دجوی رکفتنی درد کنست یعنی استی ناگیشمش کرم قشرو ببکه تبتو بزانبی زاني حتى أنا صديق هفتي وبنجي شنغالي الشادرة جين كردستان جين الدبرة دوهوك جين بلكي 600 بترن 600 حزار بترن شنغالية حتى أنا هوجي جانا شادرة اف جروب وسازين دجاتيا ريكفتنيت كن كاكو عجيب قرتي نمينا هر تشكيت خيرا ازدياد ابا اف جروبا هم برست كنن ابان دبي شنغال بمينا سربازگاه كا
یا مخابراتی شنگال آوانه با شنگال چول بمینه سیاست ترساندنه بکارتینن نخوازن خلک شنگالی وگرنه سر جیواری وان او برو واجد کن بجن نا ام سوفیت مقدوریا شنگالینا او ام شنگالیات پاریزن شنگالی فقیر اوا 6 سال چادر هذا جين صدي 15 يام 20 شنگالی نول شنگالی نینه يد حمي اداره خو قام شرعي و دامو دزگاه خو حميل دهوگن اف هنجه گریدای ان اجندای عراقنا او جروبت ازديا او سازيت ازديا هنجه گریدای اجندایش دربنا وانت جيت نوكا شنگالي دا هر تشي برو واجد كن بس جاي شنگالي جوان ربمينا معسكركي مخابراتي اجندايكي اقليمي بيد ماشينين تونيل بن جاي شنگالي شيكرنا زاروك شنگاليا رادبينين ترسنا الى خلك شنگالي تازد مالا خود الرازين روشكا يعني روشكا وسايا نو شنگالي او قرفو ترسا وان يدل شنگالي هذا نكارن شادر هر يعني جانا شادر جوان خوشتر هرنا شنگالي حتى حالي شنگالي او كاكي شيخ شامو قولي جنابي تا بوك باواريا مروان ورق يعني هكرتن دبي چه ورق رجالو يعني بشك يزيون كاري كفتني قبول ناكن يعني يعني هلبيو كينا كي ديف شنگالي وجبوبان اوادان بكه دبكو سدام بي باواريا بي يعني سرقاتيا بغدا هبلير بغدا يعني بي باواريا وان چه بيه ده خود حق شنگالي چیه بریز شیخ شابویش که جنابی تا قلت لي اكو دجي بيدا كافتني دارت كافن قالوا ودبكي وكي برزغريكت نبي اگر خاطي شنگولي را ارمان جو بي پیماني ورا شروع بكرن دبت بي وارد خبات دبت بي وارد بي زيده خبات بكرن تشوت فكري بريز شيخ شابو صاني بوارخان شنگالنا چولك وان برادر اجنو پیدا كريا شنگال ابا حيشتي 6 سال قضايا عراقي واخر كردستاني بله الشنغال دستور عراقي شنغالي حكومتها عراقي وحكومتها كردستاني مجبور تقال شنغالي خوي دركبن وحكومتها عراقي قايشتيا ويبا تنسيق فما هنجيل قال حكومتها كردستاني نكا روشا شنغالي يقلا نابا وجارا نابا وارام نابا بله او جروبا خونات بينن يعني وسا هزرت كان اما شنغالش نقشي عراقي درخنو اما جوان اداره سربخوبا وشنغالي جوان ربما معسكر جمينه قنديله مترسيان ما ظن سر شنغالي او حكومتها عراقي جوي مترسي ترسا وحكومتها هرما كردستان جي ترسن نكو شنغالجي مينا عفرين اللي ورا اسيبونا باكاكي حاجات خوشك اشتركاره چاوا چویا آذربایجان چاوا چویا لیبیا چاوا چویا یمن ترکیه داره ورا شنگالجی چاوا چویا عفرین ورا شنگالجی اب یکا مترسیه چیت که سر بشروجا شنگالی سر آخا شنگالی لو ما حكومتها كردستاني وحكومتها عراقي وجارديريا امريكا واشتبانيا يو ان يا اكسر حمي بزاف خدكن شنغالي قرطال بكش فيروشا يا الوس داخل كشنغالي باوري جرى تشيبن وقرنا سر جوارف كاكي شيخ شامو دي ستاتوي الشنغالي قالوا تشوا بو تشموف واركين شنغاليان بيهبن ودربوري 1% وخبر دايه زاني سازين قانوني سازين ريبريدا نونرين جواك يزين دي تشوا ورن تمثيل كرن زاني بريار او بلد جيان پشتواني برياري و شنغالي بخاب خو ريبا ببن اداره شنغالي بن دامو دزگاه شنغالي بن و بريدو 1014 جي دامو دزگاه شنغالي هر شنغالي بون حمي سر استه قضايا جوات قضايا هبو البجارتي بون شنغالي بون جوات ناحيه هبون البجارتي بون شنغالي بون جوات شاروانيه هبون البجارتي بون شنغالي بون بنگاهي لالش هبو البجارتي بون شوال حميدا مو دزگاه شنغالي هر شنغالي بون ريبت بون قائم بلكي چلو شش قائم قاماتنا و شنغالي درجيات تاريخا هبونا به قضا شنغالي دا حتى 2003 يكي تنجينا يزدي بو بشتي تجربه كردستاني چو شنغالي سي قائم قاماتنا هادنا شنغال هر سي جي ازدي بون هر سي شنغالي ابا تشتناينا بشارتن يعني اگر روشا شنغالي وگر بري وگا مينا 2004 بروبلم نامينن هنگي جين بارتين سرناوي ديتري فلانو بيوانو اجازه هبون
ازنا عراقي هبون هادنا هالبجارتنا بس هكا كرسي كي تنجي نور قرتانا نقولنا هي شنقاليا بو دنيا كديمقراطية نوجي هكا روج نورمال بابا او بارتين ازديا كيف من نورمال حقيوانا الميدانا يا جواكي البجارتنا بجدار ببنو بزان كا سنگي وانو سروريا وان چندا نابن كما بيجا شنقاليا منا واس قبولناكم كزوري آخر بری 2014 صدی 8 دنگ شنگالیا دنگ کردستانی بون و جوان دنگاجی صدی 75 دنگ پارتی بون چما نو جواد بزاوت که شنگالش کردستانی قد بکن هزراوانا و هنگش پارتی قد کرن خودی قبول که او شنگالا و ازدی حمیجی امانت پارتی و عدالت بارزانینا آخا بهدینا یا دبرا پارتیا کاچاوا سلیمانی دبرا یکتیه مالا طلبانیه او واقعا کی کردستانی او دبرا مجی امانت پارتی و مالا بارزانه کس نکاره بیجا او ملکی منا چگو و چار هالبجارتنه ای پرلمان عراقی و چار هالبجارتنه جواتا ارزگاه موصل بلگه بردستن که دنگ شنگالیا و همی ازدیه و قوسا در دور موصل اشکیره چونه اف بلگنا وقتی دیجی جناب سروک بارزانی همی هالکفت ازدیاد بیجا اوید بیجن هما ازدینا کردین و اوید بیجن شنگالنا کردستانا نکارن به هویج ازدیارا چکن هنگی ازدید کارن بریارا خواب بدین اگه استفتاء اگه ان ریفراندوم اگه شنگال چه بو شنگالیا گوت ام عرب و عراقی ربن هنگی شنگالیت آزادن اگه شنگالیا گو ام کرد و نامل کردستانی بن هنگی کس نکاره بجه شنگالیا اون عراقی ريفيرندوم دبت شبك شيخ شامو ريفيرندوم يعني بروجي هي بروجي ده ريفيرندوم شبه آخر ماده 140 بیا بری چند ساله يعني قول بو 2007 ماده 140 ماده 140 ريفراندوم چارانی بیس شنگال وان دبرن گریدای ماده 140 ريفراندوم یکلاد با مخابن الوست قدر ما او الوست دبرن ما هلاوست ماده و عراق نهاته پیش بونا جيبجي كنا به ماده و بوشاتيا امني چه و داعش هادو او بسلماتي روج لاجته بقنا كالكس باس بريس شيخ شامو كيلو اجي تفكر بزاني قدام خبطن جنوب او كرنا شنغالي بين مشاندن چقاس خورتن ظلام نزديد خبط بجول بنك کار پیدا بکن یعنی بخوابتن ابو را خواب بکن یعنی با خبطك چقا مزن شنگالی یعنی و حتی حقاس مال بنا بکرن یعنی راسته که شکشمو زانی او چما هم بجن دلخوشی چما هم بجن دلخوشی کم از اینکه سرانسری ازدیا چه بو تاجبت خلک شنگالی دویره کفتنه دا پشتی آرام کرنه و بگراندنا بی خلکی آوا کرن و پشتوانیه که هاریکاری کرن یا شنگالی را دست پی بکا و جرخانه آبوری جرخانه جیان شنگال ویران بویا شنگال جینوساید کریا شنگال پیوستی صندوق که نیب دولتیه جهانی هیاج بونا هاریکاری لی کم ببا چگو قناخ قیرانی عراق و کردستان تیدا هر دو جی واجب وانا ارک وانا هاریکاریا شنگالی بکن اگلو باره ما عراق و کردستان هر دو جی نکارن باره گران هلگرن اگر دنیا نا پشتوان بو هاریکاریا نکن و گلک جارا سر آسته بلند عمل گل میوانو بلادارن مزنن امریکا و ولاتن هفایمانه و هدنا اربیل امان رونشتنا مراوشا شنگال جوانا شروع بکریا و سوز دایامات حاضرن هاریکاریا شنگالی بکنه بس شنگال جوه روشا یا دسته وردان درکی خلاص با اف دسته وردان ناهیلن در دسته هاریکاریا بکنه شنگال كيك شيخ شامو از نكورم بس درقو بيكي تو نبيش بارتي ديمقراطيك يا جالون هل بس تاخد سري كافتو شنغولي اشكرا كر ديار كر كوري كافتنو نوبرا هريم كردستاني و عراقي دا يعني يجبو اصاي كرنا رفش شنغولي اراده كردن ازدي و خلق شنغولي ناسناكه و دخاش ابلي رو بغداد دككو رزيل اراده خلق شنغولي بكر و رينادن جارا كدن يريش شنغولي بكر يعني لكافتنو شنغولي اوك یریش کردن سر شنگالی تی حسباندن دبی بلگه به دست دبی دهی هم باش بیتنن بلا وکری بیشتر چه باش بی پیمانی افقاز ترسن بریس شخشمو
ڕێککەوتن سەر حسابێن نەمانەوانە چنگالێ نەش خۆی تەنگا بکەن ئەوان نۆش خۆڕەمینە معسکەرێکی نەخەمە و گیانە شنگالە نە ئاواکردنا شنگالە نە قوتابیە شنگالن نە زارۆکێ شنگالن جارێ نۆ زارۆکێش یە زانکۆیە یەت پەیمانگەها یەت شنگالێ یەت شنگالێژی و یەل کوردستانێژی کی دەرێت خوونن خستەخانەیە کی دەرێت خزمەتا شنگالیادانە سوک و بازارێ کی دەرێت خزمەتا شنگ هەمیش شنگالێک لێدای دۆکێ کوردستانی ئەگەکۆ نۆ ئەوێ دژاتیا ڕێککەفتنێتکن زارۆگێوان زانکۆیە دۆکێ پرانیاوان خوندنە خۆت بەردەوامتکرد نکارن ژیانە خۆش دۆکێ بکن ما ئەگەر ئەم نە دۆکێ بەبانە خێرە وەختێ ئەم ڕەوی ئەم نەڕەوینە کەربەلا ئەنی ئەجندایەک هەیە بزاوە شیعەکردنا شنگالێت کە مخابن نه حكومة عراقية أجنداء العراقي عراقي جي مسترا بزاف شيعة كرنا شنقالت كا بروجا قلقي مسترج وانا أبي بنابي جديا ونابي شنقالي وان داخل أجر عراق روشا شنقالي جارة سرنكا إدارة شرعية شنقالي نبا قراو أراميا شنقالي قرانتي نبا ما ترسيسر شنقالي هي صبي ديس أزي دوبارة بكم صبي تركيا مين عفري للشنقال هذه قالك فيها كده تصير بريس الشيخ شامو دزجة خير خازية بارزاني تحكي قلت له بريبي كنت قلنا يكم ديل الشنغالي تنبرة بينجي حتى ست خاني جبون نشتاجي الشنغالي وارن شكرن وبروجي دي بفكاري خير خازي نمن توي وارن جيب جكرن يعني بتي كو بيمونة هبلير بغدا كده يعني مريات كده قامي خو يكسر بدست كاري خو بكن قالوا تخربي بهاي يعني آوکرد خانیانش بو کسی که خانیان واناتن تقاندن ویران کردن ازدین که نچارمان شنگالی کچبر ببن وگرن مالی خخرا گلو از عجیب مای مامه پریش شیشتمو ببورینه پری چند روشان شیورمند انجمان آسایشا نشتمانیا عراقی درباره رکفتن شنگالی هفلیر عراقیاند که افهبون هر هزه که نه عراقی شنگالی رد کن و تجیب بوان وی دوری تنیه هفلیر و بغدا و جناب جاگوت روزنه جتمه درباره رفش شنگال داره کفتنه که مذکر مگوت و یعنی ایدی مگ در باز بیه لی نه یعنی اگر هزین هایتا شیبی و هزین دنیین جگدار نوچه شنگالی و نکشن هفلیر و بغداش بود چه آمده گلو بی چه بکن اوی دجیوان ایزان شر بکن یعنی الگوری و داویا شر و پیوچونی لشکری لبی هرمی چواب داوی ببک پریس شیخ شبو اگر نه چودمی چه بکن حتی که نره تایبت یا نتوای یک گویشیل ایراقی گوته بکن پیدویه که بلس کردن و جیب جیکردن پیمان شنگالی لازن آمدن لی هلا باکل چتک نهات یا گاستن وی چه بکل اگر افیز درده کهون زاني هيفياما او شو يزدي الشنغالي يعني دربي شنغالي دبر لالشي ولا شيخ محمي يزدي هيفي دارن او چەکدارن پەکەکێ ڕێجێل ڕێکەفتنێ بگرن و چ قەرقەشا و قەیرانە چێنەکەن و چ ئاستانگا نەگنەت پێشیا ڕێکەفتنێ دەکرد لە چارەسەریا ڕەوشە پەریشانە شنگالێ ئەو ڕێکەفتن بێت هەزرەکە نیشتیمانی بکەن ئەگەر دڵسۆزێ شنگالیانە و کەسانێت کوردستان پارێزێن ئەدویا هەزرەکێ بکەن عێراق ڕێکەفتنە خۆن لێڤە ناوە و ئەرکێکی نشتیمانیه عراقیه درجه یک شنگال صافی بکن اگر آسیبون خدای نگه اگر آسیبون نکو شر چه ببا اگر شر چه بو یه سر شنگالی و هندک شنگالی نو پککیره ننای و شرطن هجماره کن نگله که مزنه دیوان الگل هجماره شنگالیا بلکه هنجي جبونا معيشة القلن هنجي جبونا منفعة القلن هنجي سياسة ترساندنة والنشاط كبيرابن هيفيا من اوجي العقلية خفقرن وحكومتها عراقي حكومتها كردستاني هزرة كبكن شاوا وي خلقي ورقرن القلب هكاكي نكبنا بلاعي وي خلقي ورقرن وخلق الشنغالينا وشوك خلقي شنغالينا نخلقي بكاكين بیانی که شیخ شامو رفشل باشوری کردستانی یا بیارن داوی لور باشور بخوابن من همیون غمگین دکه یعنی در فتا چکنا شر نافخوایی گلی ما و مدخل نور مترسیان چاری مجدار سرسی نوری بازارو که چمان که ده
یریش پککی دا پیشبرگه شهید بود دو پیشبرگه جبریندار بونو هر وقت تقاندن بوریا نفتی یا لاپی گرینگ بو هریم کردستانی شیل پککی با کرد انجام ده 100 میلیون دلار زراری دا کردستانی اف یک یعنی زراره که مزید ده هات کردستانی بدهان هزاران کارمند به ماشمان و گلو یعنی تو چاو به یکیش رو بید اف یریش پککی تجی پیشبرگه يعني راستی گلک کارمندان هات وزارت درباره آمریکا حکومت و پارلمانت عراقی حکومت و سرکرتری به کردستان عالی سیاسی همه اقتندی اویریش پککی شربزار کرد چه دبیجی شیخ شبو گلو چوا خلاص به فرض کریک مخابن پولیتیکا پککی وسا اشکرا بویا ایدی خلک ساده کردستانی جی زانن پککی بویا در دستی داگیر کرا یلکی دریوا خدمت داگیر کرات کا اف دولا پککی ملی خوفا کری و زمانه کی بجن شر براکوجیت خوازن زمانه دیجی تو خو بحث جمان گیت کی جاره جمان کنگی سینورا زیباریا کنگی سینورا زاخو کنگی سینورا باتوفا کنگی سینورا اف باجر و باجر کت کردستان نه برینو سینور نه بین ما ترکا او گند کردستان هلانا و ایران و مان الور مدگو او سینورا اما چاوا سینورا و جاره وقت قد انو هادن ناف گند باجر هذا وقت قوت کردستان ببرن پترول خود بکن ما باتو فاجي داعش اللي بو او هادنا ويدري اسيبونا دامينا شنغالي بجا مادنا بر داعش مادنا سیاست اوان لیدانا ازمونا کردستان تخوازن وی کیان کردستانی نهیلن جه مخابنیه حج کو پککا چه بو یدا کردستان چنه اب یکجی راستی دردگی گلگی گرانا اب درد کردستانی حمیت بیا کردستانی حمی شیار ببن يعني چه خود قبول که کیانه کی کردستانی دنیا قبول کری گور دستور عراق برب گشبونه و باشروجه گشترچا پککا بو پالی داگیر کراج بونا الوس کرنا روشاماج بونا تکدانا وضعی ماج بونا يعني ما پککا نزانا شنگال نمیدانا پککی خیر ناشر دارن باکور گندکی باکور آزاد بکن گند برز اوجلان بلا آزاد بکن دام بجن پککا فعلا خباتك الباكور كده خل شويه روجابات شب روشلات هاتيا باشور بما تخير ميدانا خباتا خوش ولكي مجبور كام راستيا بيجن فيا بكا الخبقرة بيقونا نازك بلا خوش كردستاني بكا واجبك خويا نشتماني رابا اف شنغالا جينوسايد كري بلا خوش شنغالي بكا تدا آسين نبا چوكا اگر الهوارا يعني نو شنغالي زانن الهوارا واناتنا چوكو هواراتن نه هو دل هوارا يكي بي تطمالا يد آسين ما هواراتنا افداگير كر كشمو مخابن آلوزين دا برا هزين كرد همو دست كفتين كردان دخبن مدرسي و خطره مزن گلی کرد جی چقاس تکوشینی کرده چقاس سالان چقاس بدل هات داین و شانس کرده دید گیشه و دیستا هرتش هب بلاد به hani bu arkan via saziye Kürdistan'e çift dervamın çift mal davın çift her çar parçavın muasadet Kürdistan'ı dersozet Kürdistan'ı şuna bejna ma bırak ujyenekin bejna pakike baba balakoş Kürdistan'ı bakın hani böyle mala müşerbine dere mala mecburum براباني يشقى بك ما براكوشي قالك ده ترسم الشعري براكوشي بريخ شي شامو از نكو ربي درفاتي بدسنين يعني تبرسك لما بس هي حتى انه ازدين باشوري کردستانی کجالی دایشی با یعنی ازدین شنگالی دایشی با سال 2014 ده هاتبون رواندن چرا نویست 2887 کسی جوان که پرانیا وان جن و زارو که ندیاره و برپس اوفیسر ازگار کنا رواندین دایشی گوتیه که هم دخوازنش بوزانی نا چرا نویسا وان بندابوی نا سردن کامپ و هولی بکن و ازدین نو کامپان دا رزگار بکن لیری و بریا خواستر رینه دوان بچن کامپی چه ما گلون چه دپیشن یعنی اون چه دکن بریس شخشم و جبو رزگار کنا کچ برین میزدی که کامپا دا دجین گلو خباتی کرن جماعة أفكانجي اللي خوي دركتنا لزديا أفكانجي دلوفانيا زديا أفكانجي باك درسوزا زديا أقص بروبليمي ما هنا كاتش كي زدي قرطال بابو كابلا بيوان ويجي شينا قنديل ناهل بتمالا خالي سالي
يعني هم بله گله گازنان دایکی شنگالی گله گازنان دکن كاتي دسي داعش حكومة هرم كردستان وشخص نجيبان بارزاني شكل حاله هاي براكرين نيبا آزاد كرن او كاتي دسي باكي براجينا انا كرين براجينا كيكي شيخ شامو تبي يرو ام چه بکره یعنی ریبرین کردان پارتی سازین کردان herkes برنبری دیرو که یعنی برجدار ملت کرده اونا همو برپسیارن دبی برجی سرکه یا همو پارت یعنی خودی ملت خود درکن اوش بو آوا کردن و یکتی دبی دیالوگی پیز بکن نو هف دار تا چه دبیشی که یعنی اون ریبرین پکیکی را دیالوگی چیت کن یعنی دوستی وانتین که شیخ شمو جبونا اتفاق تبايا كردستاني وراقرتنا روشا كردستاني لهر بارچگي و چو اگرد نخوشي چينا بن كسي فتوش بري سروك بارزاني ندايا براكوجي حرام نكريا بله كيشا كردي دوزا كردي مالويرانيا كردستاني دوجداني في مروفي دهاتيا چاندن كس مينا فينا دلسوزو امين كردستاني اگر بلا خوش او ارجو اميرا حمي هزا خوب حمي هزري خوب حمي شان خو بزابت کا رخصتنا نمالا كردستاني چيكا ناهلن قبول ناكن دست داگير كلا دنا اويت كن يا لي حتى كينجي ما قدرها كردايا كو ام شبكن ابا هندا صاله ابا ديروكا دريجه يا تجي جينوسايد ويا تراجيدي منا في خيانات حجار خيانات سرهل دا مالا كردا بدس اخرى منا خيانتي مالا شيخ شام وراستيش ياز قالك جناب ترازيم بو برسيبي تا قالك بالكيش ام نقد جنا دوبيت زانم دماتش دك تقول لي تشنا دوبيش بو تبشباني ماش بو كان تشت کار چه هیوی دت کاری بتی یعنی رکفتنا شنگالی و زوترین دم و یعنی صافی به یعنی چاوا به یا که سیرین ما ابدا پریشانین ما از دیوان و زوستانی ناف چادران د بیلن برای هرن جیوار خواب جی ببنی پیاما من یا سرکی او عراق و کردستان برکفتنا خود لزیلی بکن ريكفتن درجه دربازبونه يا شنقال جبيره وشا خراب دربازبا وبياما مش ازديا حميره ريخستنا مالا ازديا ما بيوستي ريخستنا مالا ازديا هي اتفاق وتبايا خو باريزن بان درزاجنا خراكن يك دزبن دام بكانج بقونا خنازق دربازبن رودان البيدا بري بلزم رودان چه ببن مش كاروانه جيانه نمينش كاروانه ازاديه نمينش كاروانه اواكرنه نمينن دام ام خلق حساب جمره بك صبي اگر شنقاله سرب كردستان بابا ام الكردستان بتر صدي دهن صبي شنقاله سرب عراقي بابا ام نصدي يكنجي عراقي هم هر زوده ام كرسيك يتيم بغريدانا او اگر ام الكردستان بن شنقالو لالش حبتي نغريدان اگر شنقال عراقي با شنقالش لالش تتفقطان او دلسوز دين اجديابا او دلسوز شنقالا اجديابا دفيا بزاوي بك شنقالو لالش حف جدا نبل حوجي تشو بوليتيكي هناك امرنا ناف راو رجال بوليتيكي اما بعقلكي جواكي دمبري خوبنده الريفراندوم كردستاني بلغا كش بكاتت كردستاني را بو دسكافت دوي بلغايدا سركداتيا كردستاني سوز دايا اگر دولت كردستان چه بو الدستور كردستان يه ورا دارتن ورا نویساندن بله ازدیا چدوی اگر سیستم پارزگاه دوی کردستان قائله اگر سیستم اتونومی دوی کردستان قائله اگر سیستم فدرالی دوی کردستان چارچوب کردستان ازدیا قائله ما قالوا چه ما في مصر هيا چه آزادی في آزادی مصر هيا چه پاشروج في پاشروج گشتر هيا گرک اوش بونا معاشك يعني بونا منفعتك بزاوا شاشكرنا ازدياد كل شنقالي عقلي خوفا قرن ديروكي روجك يلنا بشعبه هم بدوان شاشيه بلا العقلي خوفا قرن وانا سريا الراس شنقالش كردستاني نايب قطاندن قرنتك استراتيجيه كردستانيه وقرك او شنقاله وقرا كردستاني
و قال لشان نوراني جيان بك براستيجي سرقلي قلت نتا 6 سنة في رازيمة تبي خدي سيبي دكم خدي رامتك دليفون وبرا شانغولي در كيفن هزن يعني نايم هرم كردستاني وبرا خدي جدبي قيامتي بدا يزين ماكو حتى نهاي روتينا گیشتنا کار رکفتنا شنگالی يعني هيبي خلاص بنوان يعني وي بگیشن درجه که بلند برا پشتوانی بتن وی رکفتنی و جاردن از بابی شیخ ما پیروز دکم دچما دستی وی باری وی قالی گوتنا تا گرانه و دبی ایزنا تکسی تنه سربي مجاري ایدی قال مقام يعني تک گوتا شرمه براستیجی شرمه دي اولي يعني دواري اولي ديمقراطي ميكو ديمقراطي تمام خلاص بوتشو او نتقارن واري سياسي يعني بيج لغو يدي هاتل بجارتن وش مالبتك هجاج مالبتك باش مالبتك يعني امقدار از وی پیروز دکم که شیخ شما براستیش گلک شترازی به هزار جرن مالا جنب تا بش بو برسی وینت گلک خوش كيك شيخ شابو الشعبان بابا الشيخ دو عشيبش مع حميرة دقيقة خيرين يا حمي بابا ابونا بابا الشيخ تازا بابا هيبيني هفقرتنا اجدياب قشتي وشاما برقجبوني هرا وتنايو تباي وإبريزي اجدياب تباراتي وكي خزمته قالي خذ خزمته يزدخانيته بابا سبريز وسلاف كيك شيخ شابو اسيفيدك بروجه كي جي برنامج يتشبكن قوايدي دست يعني أبداً قدنا شنغالي دست ببه يعني يدي عضلائي بيشتغل يا خدي شنغالي أسيبي دكم كالك سباس تدام خدنا يا خدي قول دنجي طبعا خدي ساعة ترى خاطري وازباني خاطري تسامر زيد كالك سباس خاطري و يا بخير بيباني عزيز ببورينن منك دابو وستاند وبخير هاتنا من كنت اسبش انا خويا ديوم بكن بقولتني كيك شيخ شامو بيست برسي مجي يعني جبو واجي دار بوري بمجاربة يا كمين جات خازم كيك نادر برس بكن بريكفتنا شنغالي تشوبا قبول كر ونيرين انت تشنا وهلبست انت كرم كبيجي باش يزيبول كرم بله إبار خير بالله خان وإبارة ميباني تجي بخير با ويا همو قهدار و بيسرو بنارد برنامج الرياض تازة الدسبيكي بويارك هرا جرينك ادفان روجا دا روجا نافذ كو أواجي دانانا باب الشيخ كينو براستي خدي باب الشيخ عمري خدي كريو وأبيجي ام پیروز باهی الباب شیخ نوت کین و ام هیوی اش خودی تخوازین کودانانا باب شیخ بتا اگر یک ریزیا مالا کردی پیوا کردی ام هیویت کین همو ازدیا وش باب شیخ جی ازید خان همو یک مال بت یک دست بت اجبو ام جبان کارساتو وان انفالو وان اویدیا خلاص بین و دیسا خلک ماشنگاره بزفرتا سرجوی وارخو و ام خدمتا خلک خو بکین بله مثلا رکفنا یا آرامیا و گراندنا آرامی و آسایی کرنا روشا شنگاله براستینی پینگابا که هر پیروز از بینم ادبی وقتی دا هاتیا هابتن پشتی 7 ساله جه دربدریه و کوچبریه چندین حکمرانی هاتنا بغدای لی هموان شنگال بخو ابکارتنا و اجنیداتت خو و اجنیداتت اتهریمی و دستت بیانی تدا هبون کو شنگال بتا
بتا وەک وەزگەهەکێ بۆوان دا تێڕا دەرباز من بۆ ئالین سووریا و تورکیا و لبنان و هەموو عەردە لێ ڕێکەفتن یانها ئەو حکوومەتە ناهاتی و ئەف ڕێکەفتنە حکوومەتە فدرال ئەدگەل حکوومەتە هەرێما کوردستانê ji bo vegerandina ewlahiyê û çareserkirina arîşên xelkê û vegerandina xelkê me û koçberê me bo şingalê pêngava gelek giringa û dam û dezgehê şingalê dîsa bêne rêkxistin û xizmeta ya xelkê û dîsa şingal bêta abadankirin û xelkê me jiyana xwe bikin. من پرێنینا من ئەف پێنگاوە کە هەرە گرنگە دەوێت تایبەتی ئێزدی بەری هەموو کەسنی پشتەوانێت vê ڕێکەفتنێ بن چەنگو بتنێ ئەف ڕێکەفتنەکە دەستوریەت ژێر پرەنسیپێت دەستوریەوە هاتیە دانان هاریکاریە حکوومەتە یا کوردستانی یا عێراقێ و بنوونەراتیە یا نەتەوێت یەکگرتی و ئەو هاریکاری و پشتەوانیەت نێودەوڵەتی ئێش بۆ کوردستان ئەش بۆ شنگالێ بچن ئەو بێنە بکارئینان و ji bo abadaniyê û ewlahiya şingalê fehîvî dikeyn ev rêkeftina navekî berfira û dilekî berfira ji hemû êzidiya bête wergirtin û xalet têne xalet êt giringin ku serhatiya danan tewerê îdarî û rêvebirinê tewerê emnî tewerê abadankirinê yani ئەوە بتایبەتی تەوەرێ ئەمنی ئەوە ku 2500 پۆلیساش خەلک و پەنابەرێت مەت ناو چادرادا ینی ئانکو ئەڤە وێ واتەیە 2500 ماڵی ئێزدی شنگالی تکارن بvê موچە بودجێ وان بژین ji derku 500 kesî dî 500 kesî dî دام و دەستگەها دێنە دەستنیشانکردن وەکی قای مقامی وەکی وەکی پەروەردێ وەکی ئاو و کارەبێ و وەکی گەلک ئەوێ دی پشتی هنگیژی دوێ ڕێکەفتنێدا خەڵک باش بزانێت سەدا دەستگەهێت خێرخوازی و دەستگەهێت هەموو دێچن یامەتی بدەن شنگال وەکی جارە بەرێ ئابادانکردن دەبێت ئەم بخۆ بلاخان ئەم بخۆ قلک فێمەک فەرمانێن بەرێ بگرن هەزاراتە سەدا فەرماناتینە سەر ئێزدیە لێ پشتی فەرمانێت دەبێت ئێزدی خۆل هەف کۆم بن یەک ڕێز بن بکارن چاوە ژیانە خۆ کللتوری خۆ زمانی خۆ ئاخا خۆ بپارێزن تێکی نادر نەتشتی بێشاتنەیە جەنا بێتەژی بیست منکێک شەمو ڕۆژی خەبەرتۆ وەکی vê peymonê nav poreke civaka me da bû sedema bertekek mezin yanî organizasyonên komelayên êzdiyan û partiyên siyasî di ji vê peymanê derketin birêz nadir cenabê te berpirsê Federasyona Komelayên Kurd Almanyayê ji kerema me ra helbesta êzdiyên Almanyê derbarê vê rêkeftinê bêje eger haş pê heyî çi dibêjin êzdiyên Almanyayê kekî nadir مەڕێز هەیە هەزر و بیرێت هەر کەسێکی کوچاوە ڕێنینێت خۆ دەربڕێت بەلێ من ئەس بانگوازیا من بۆ ئەو کەسێ دژی vê ڕێکەفتنێ بێت ئەگەر ئەو درستی و چاوێن خۆ بەکەن vê ڕێکەفتنێ درست بخوێنن تێبگەهن ئەف ڕێکەفتنە یەت خزمەتە ئێزدیاتیەدایە ئەvە ئێک ددووە پرەنسیپێت دەستوری وە هاتیە دانان و پرینسیپێت یاسایی وێت هاتنیە دانان نێبەرە حکوومەتە بەغداویە هەولێردا باشە کی ڕێکەفتنەکە چاوە بۆ بینین ینی ڕێکەفتنەکەش کێ دەربێت کی دەوڵەتێت ئەقلینی دەوڵەتێت هەرێمی بێن بۆمان ڕێکەفتنا بکەن ئەف ڕێکەفتنە یا ئاساییە تنێ ئەف ڕێکەفتنە ئاریشێت خەڵکێمە چارەسەر کرد ئەس نزانم ئەم وەختی بێژین ئەم خوازین خزمەتە مەلەتێ خۆ بکەین vê rêkeftinê da tutkارî xizmetê bikey kerem ke xizmetê bike em ê boçî dij bîn bêce mesela ya dijbûnê ew meseleka normal e belkû hindek yani bercewendiyê hindeka bêne lêdan şingalê de ew dê bite dij ê digel bercewendiyê xelkê bit û milletî bit
نابەتە دش ئەزگەلوەیەکێمە ئەدبێ ئەوێ دیێدا خەڵکێ شنگارێن خۆ بخۆ ڕێبەبەریا خۆ بکە ئەو ڕێبەبەرش قایمقامش شارەوانیش ڕێبەبەریە پەروەردێ کارە بێ ئابێ هەموو خەڵکێ شنگالێ بێ ئەو پۆلیسنە و ئاسایشە هەموو خەڵکێ شنگالێ ئەکە ئەف هەموو بۆ شنگالێ بێتەکردن بن دەستورێ عێراقێ و کوردستانیدا ئەم بۆچی دژبین ئەبە خواستەکە حاضر همو مینات بفکریانه از دکا درباز بیبال میمانیمه بریز ابراهیم عثمان ببم سرچاوراتی که ابراهیم که اکسپاس که نادر از پاشه بگرد دیسا بال جنابیته بریز ابراهیم است خوازم جنابیته جی بیجه یعنی در قاری کفتنا شنگالی هلبستا خواف یعنی تا چه دفکری کرم ایوار باش سرچاوراتی سلام و ریز جبوی همی تماشاوانین رویا تازه و هر بچه ولید و چهار نکار دنیای کوی رو لمکو دارید کن بله از جبوی نیتا خوش کافه بلا نیتا تای پاک تشتکی نابیجم امیرو وک چهار مروین ایزدی لسر مخصوص همیو ایزدی ها کم کرد بله سر چارەنویس سەر چارەنویس سەبەڕۆژە ملەتێ ئێزدی دەپەیوێت ji ber ku qedera hemî êzdiyê dunyayê li gorî bîr û baweriya min bi şengalê vekirî dayê şengal navendek me yê pîrozgehek me yê warekî me min gehîne lê çawa em mirovên êzdîne xwezî me bikaribiya wan cilkên حزبی ای پارتیا سر خودینن خاص پیرو پاک وک ازدیم بپیون نا من گداریا برز شیخ شامو کر و یا برای خو نادر چی کر یعنی لازمه ام نوک اندام پارتیا نوک کادر پارتیا بپیون هگه ام وک کادر پارتیا بپیون ازدیتیا ملکوما که نادر نه کادری پارتیایی نه که نادر با شیخ شامو دبیجم یعنی دوی چارتو یعنی هم لازم وره یعنی شیخ شامو یعنی از نفازم تکرم مثلا شخصی ده کسی نه البرام درق شیخ شامو داره بیم بنابه از قصد من دخستو اوجی بکاره به دوی برنامه ده گداریا ما بکی و ام بکاره گداری بکه البته بکن ترجمینی یلی باشی گداری بکه کرم جهه فهم بکن یعنی ها مثلا یعنی که ابراهیم یعنی چه فهم کرد جنابی ته دشویره کفتنیه و چه بتا دشویره بریاری است خواسته به یکی بزنبم ay çi motto tedvişi yani gerek حلقتیا پارتی بیه که یعنی اگر پارتی بدنا عالی که یعنی تشتکی خراب چید ببونه ایزدین شنگالی که ابراهیم از برسفات بدم از برسفات بدم کرم که نها بری هر تشتی ام لازمه ازدیتی فهم بکن yani millet ezdi به اولی دن ره به مسلمانتیه ره هگه جیران بجی پرسگری که وان شبر اولینه چوقاس بلاو بوبرات فرمان ره ازدیا رابو بن شبر باوری وانه نوام بحثا ریکفتنا ایرو دکن هیزین چکتار برادر کردن یک گرک شاشتی دورده نبه پککل ور نیر از نوک برپرسیاری پککل ور نینه نه اوانا کسین ازدیش شنگالینه ایکو بیرو باوریا وان نیزیکی پککینه پککل ور نینه پککل اری ازدید که ابراهیم پککی ابنا اولا ملت یعنی اگر اوانو بالی کرد پککی نه یعنی اوانو جی پککی نه اوانو جی حد حس وکی ابا حسب که اوانو جی پککی نه اما برو کی قاضی ببه خلقی شنگالین خوش کامن یعنی شبروی از بیجم کی بریکو او هیز لور بنجی هیزم پیشمرگر شنگالین و حکومتا بغداد جیل شنگالین از گرک ور سر راست بکم هرچی قاس بنابه ریکفتنا هولی و بغداد تیب نافکرنجی لگوری قناعتا من ریکفتنا نافبرا پارتی دموکراتی کردستان و بغداد ده
یک سببی که از دبیجم الدجم لازم بو مثلا فهم نکرد که ابراهیم چی الوربیری کفتنی تا چش تخوش دای یعنی اگر شنگال بی آوا کرن تشتک یعنی اداره چی مریم بکس تمام بکن اگر سبب بکازی دجم اچم الدجم جبرکو کسین کو مسلمانن نکارن ازدیا بپاريزن از کارم بی بجم او پیشمرگی کو هین حتی روژا ایو دست کجا ازدیا ناخون او پیشمرگل شنگالی باشه بری فرمانه گنده تل ازیر و سیبایه نه فرمانك رابو تقانك تشيبو ديسا لنافندا شنغالي تقين تشيبو خورتي ازدياهاتن كشتن لجداخول دهوكي مالي ازديا دكاني ازدياهاتن شوتاندن قالوا لقالكو بريس مسعود برزاني سوجي دا حسابك برسي دفرده ازدي بباور بون باوريا ازديا شكياي كو هيزك مسلمان از شد بيشم هيزك مسلمان نبغدان نأو نکارن ازدیا بپاريزن و ازدیا نپاريزن جبروي لازم ازدي خسر بن خسريا ازدي كاكي ابراهيم ببورينا تدريجي ازدي يعني ام كدكي ازدي دو واقو ميدا ببن يعني دور بري بو تمام مسلمانن هنا gerek yani ideyim ben Dağistan tabi van Müslümanın, Yahudiyan yani Hristiyanın yani eğer biz dinem gerek her ser yani ser Marsi bişin tamam idi bakam dematiye gostin idi hatta şatiye gostin netevayı yagti yani sazin netevayı piştavi proje degrin ki İbrahim dedi Müslüman izdiya naparizin لكي أو بكيبون مالون بإزدي يعني دفعت إزديان هي حتى ناترى وانا أو نكري يبون مالون كيك إبراهيم حتى خورتي تيزي كاتشو خورتي إزديان يعني دتشن يعني نافرافين بكي شار يعني تنا كوشتن تنا أبجي بروبليم هكا يعني خاص ديك وزنا دك كيك إبراهيم أبجي خوش كبري بنا أبجي زاروكي منا از حیران وام به ماناجی گلک امک تا بانار یا استیا وکر کوریدور چیکر از عبدو تشپار دکم کی نشک ده بینو به لی گلک نکجی وان تو برنامه بره ودبه هیویا من او کتونه آلی گربه به یعنی دبن باندورا نه از آلی گربه دیدم اوا فکرم من از نیری نخواد بیشم برسنته بس شیخ شمور وكي تقريبا الشيخ شامو ببرسيا الشيخ شامو ببرسيا تبيجي برا هيزن چکداری پککش برا درکبن باشه چما تو نبیجی برا هیزن ترکیه شش باشور درکبن تقریبا بپرسیا من نقول برا هیزن پککی درکبن مگود برا هیزن نه یه باشور درکبن من ناوی پککی ندایه که ابراهیم ها از خوازم بیجم که یعنی لازمه شنگالی ده ریوبریا که خسر هبه مجلسا ازدیا هبه ازدی خوب برا پکک نبه برا کسی کدن جدر و نبن فقط او هیزن چکدار اکل ویل شهیدی یعنی بگو سری دا گوت ایران yani Çin'e bana hezin malikiye abadiye من در آواز جد گوت yani دست بکی تو خود بیست بچه گوت که ابراهیم چیزم ببه تمام او هدف وان ديار امزانن او چد بيجن گراند اني سر ديسا هيزن پککی işte زاروکات ربینن اونا نگوتني اويده يعني ند اچاره سرين هكا ام لمسيره ازديا ام لپیشا روجا ازديا تفكرن ام لازمه ريزو حرمتي شي ازديا رب بگرن نها جبو بيره كفتني نحو جبو كر 6 ساله لشنغالي هيزن چکدارانه چما قریب واره رونشتانا که هم چی بیجن شبونه کردن من بگو دیالوگ چی بود و برآورده اینی جبروی بنیره از نخوازم اوی نقاشی شونده بگرینم یعنی یکی قاسم ششو و حیدر ششو جی اندامه وی پارتیه مش بنوا مشکلانه او جنات اخوانیات ددن مثلا باب شیخ داد مثلا میر ده یعنی اولا چی می پیروزن چناب پارتی دست یخ نه پکک نه پارتی دموکراتی کردستان ایرادا کردستان گوتیه یعنی بریار خدا یعنی اون تاوی بجارتنا
باوی شیخ نبونه تبی بجاتنا میری ازدیا نبونه تگداری کرد من پرستا که شیخ شبده پاک که ابراهیم ببوری نه از پس کی ساکت جنابی ته باوی منی رحمتی دگوت لا ورد بیم خارون او راست خبرده نظام تدگیشی توی اواری راست خبرده یعنی هبونا دیسا هیزنده نخواست بشه یعنی هبونا یعنی بو هبونا پکیکل دورین سینوری بویا سبب والا بونا گندان بویا سبب بو ترکیه سر و دوران بومبه برده 10,000 خلقی و دوران آواره بونه یعنی از دو بشه باقی پکیک یعنی پکیک دبه سبب و شهر ترکیه که ابراهیم لماس دبیجه باقی زیان دگیشه خلق شنگالی از خوزم بسابم آرمان چه پکیک چه برسی ابراهیم پکیک چه دخوازه تو کرم خوبی پر شروع بکه چه دخوازه از نهال وی داره دوی برنامه ده وک ابراهیم عثمان نویسکاره کم وک ازدید پیدم از نه وک برپرسیاری پکیکی من اگر براستی نه اگر براستی ده پرسا خود جدلن برنامه نه از نزدوید بیجم یعنی جارک دن و برنامه چی کد برپرسیاری که پکیکی کنجی بیجم پکیکی چه دخوازه یعنی اگر پکیکتش بپرسیم از لیدری وقت ابراهیم عثمان لیدری من و از سرناوی پکیک چه خوازه چه نخوازه برسه نداره فقط از حوالی راستی من از بیجوار بیجم یعنی ما رفراندومی ده رفراندوم سرخوبنا کردستانی ده تشتی کو دولتا ترکر نه اول رفراندوم اصلا کرد باشه ما ام گرک دشمنی خو ناز بکن یعنی باور بکن پکک هبه پکک تنبه دولت دا ترک دجمنه حوالتین ویره نابه دوستانی ویره نابه ایکو گرک باشور ویزانه حکومت دا حولیره گرک ویزانه بکو چاوه دا فکری باشور نزانه واقعی ترک دجمنه باشور زانی بیا حقاس دا آلی آبوری ده خونت که وقت پرچاقی ترکیه نقول قلت لك انها كيكا از حست قالت خافت كيكا ابراهيم كيك دادر ببورينا سازي باشي بقى ده هيش قلت اگر بزون بيا ده قالوا تركيا ابورينا ذكر تمام ده وجناب تسرو بلا خانويسي بدرق رفشه داوي ياريم كردستاني يعني بدك دولار بين دشمنه گرك باشوري كردستاني بزون به تركيا دشمنه وقد 12 مليار دلار سالی یعنی کارزاسی یعنی دهاتی همیه حالا اگر ده 12 میلیارد دلار نیبیا که ابراهیم و چه عبور خلقی خواب بگه یک دقیق تشک بیشم از گرجستانی دمیدم از گرجستانیش دایک بومه گرجستانی داشتیم جناب تجید زانه 2008 سالی شهر نابر روسیه و گرجستانی چه بو و 20 سلف ارض گرجستانی روسیه زفت کرد تمام 20 سلف ارض گرجستانی آیچانا آذربایجان و آرمینیا شهر دکن یعنی بونا قرباقی 2008 سالی تو باور دکی حتی ایرو یعنی تکلیل وان دیپلماسی تنه لی کارزاسی وان لبرن اینوستیسیون برن اینوستیسیون می گرجال بدرینه یعنی کار دیپلماسی دا وانت لیف یعنی سرگرتیه که دبی ببورین از گلی کی بیشم دبی که مروفت که تنگاسی یاری دی خورد دبی با ببوریدنی مروف یعنی که مروف گرک ایرو کی دورا هریبا کردستانی ایران ترکیه عراق هری همو دشمنن بیرو خبر نده لیچو ایرو هزاران کمپانی شرکت ترکی الهریم کردستانی هیه و چقدر هزار کرد ما داری کار داره و یاقاش از باور دکم یه هریم کردستانی ترکیه اما کار دیپلماسیه که از باور دکم 100 سال وکی برای سرک مسعود بارزانی یا نجیران بارزانی مسعود بارزانی نزان بم کیه ایرو ترکیه برچاوی روسیه زاری چوارشه لیدیسا یکی مینا پوتین یعنی بزاری خوش و داره دنگ که چمکی اول استقوانی دوی میدانی دل استقوانه که یعنی پیزه مری گرک یعنی بیجل ده سر حسب باش زانه که ابراهیم لی چاوا بگه از آنم از باور داکو واقعا و نزا بابا ترکیه دشمنه تدویجی پیشمرگه مسلمانان دستکشی ایده از فکر من از گوتنه دلی مگلک دیشه وکی دستکشی به ناخن یعنی قرف خامن از همو تشتی پاش پیت زانم گرک از
از خود نزارک دنا پیرم لی هم چه بکن که ابراهیم ازدی می فقیری می ازدی می فقیر تهدید کار خواهی کن سری تیای شنگالی چه کار بکن اگر اونو قبول نکن نه توی یگرتی نه اروپا نه امریکا سالی کاری دادوار که ابراهیم لی هم چه بکن هلا بیشه از سوزی از گوته تا راضی به از زانم چه پروبلیمه لی حتی تبی چای نای و قارن سوش نای گوتن لی هم چاوا بکن هم چاواش بی 6 سال کامپا دو بی زمستان تی برف دوباره باران دوباره روشه که از یعنی صبحی نخم از تقاری لی اونا حسی را نو کنون دا دشین کنه نه که ابراهیم گرک بگرن جی ملک خال ایشون دبی خاصری خواهی چه بکن خواهی автономия کلتوری چه بکن چه خواهی برای چه بکن بیتی صبح ازدی بندادید شخشم و گوت وکی سدی 85 نود بی ازدی برداری همون کارمند و کار کرد از بید ویژم لا مدلی مدیشه که و دیسا که ابراهیم برسی بده باش پرسه من هي جنابت من روبيلة تشوبين از قالك حزدك روبيلة بشوبين تشبكي قالك تشالاكي تشتك بس نویسی بو نامه اکثر نوی بریز سرک محسود بارزانی نویسی بو نامه خاطر نویسی یعنی گلی کتل هر 4-5 والد یکتی و هر گرتن دخوازه از بیز دستور تکاک ابراهیم یعنی شرکی نوخایی تنوی کیف دشمنان مبینه راسته دبی در فتی ندم که کد به هف بکش در گوتنی تایه جبو ویش کرم خواه الگوری ارکو وزیفه خواه تا بگره وان کسین کردان هف سور دکن اگری شهر نوخوایی گر دکن بدنگ بکه دوی وان بگره گر زانیاریان یعنی در نویسی جگاهیزین کمارا ایرانی بکنجین گریلا آتنه همو هرین پاراستنان یعنی او دخوازن بنابی پیکی شهر بکن تا چه دخواست بگو تا بی نامه که ابراهیم بایدی من نامه تا یعنی من ناورو قاوه گود کنگی خواند راست بیشم من خواه شاد گلو از هیوی دکم اودامه کتت بر دستی کبری یعنی یکر نه یعنی کاربندی سرکاتی بخوینن یعنی تا چه دخواست بگو تا دوی که بگره که یعنی کردا ملت کرد و ازدیاجی ششر نافخوایی ششر براکوژی پر ضرر دیدیه ایکو شر دخوازه دجمنن ایکو شر دخوازه دجمنن نها از خوازم تشتکی سر راست بکم یعنی اوجی اوه یعنی حال حاضر در کردستان ده از ریزش بو که مسعود برزانی دگرم جبرویجی مخواست او به دوره خرابه به براستی جی چاوا کو بری گوتو مشهر براکوژی حرام کریه برا خودی گوتنا خوبه برا ریا دیالوگی نگره ریا دانوستاندنی نگره و دانوستاندنا به هفو دره بکن نبر ریا ترکا یعنی بچما باسا آبوری کرد یعنی اگر هیزک پرچاکی کردستانی عالی آبوری ده نب سربخواه به نگار سیاسته که سربخواه بمشینه جبرویجی ذاتن از بس بحثا وید کم یعنی شنود و دودیاده حتی نا باشوری ولید حریمه که سربخواه در فتح وان هنه اوی وان هنه گرک وان قریب یا آبوریا خواه هنه کی پیش ده ببرانا شبک کنترولا ترکیه درخستان نپر مجبور یعنی حسابه کی حتی نی باجانا تومات و کارتولا شو ترکیه دینن خب محتاجی فکرنه یعنی حتی نی دمالا هر مسئولی ده ش اتوپیا ش بنگلادش دینن خدمتچار دادن شوگاند بخو کارکی ناکند عالی آبوری ده خوب سدی ست گریدای ترکیه کرینه لما اردوغان دگو از وقتا مسلغا بگرم به بفتستن اخوانی نفیه کی لما دبیجم یعنی هگر شوی شنگالی اگر دوست براستی دلسوز شنگالی پارتی دموکراتی کردستان یعنی یکی تیان کی برا دناف سر ازدیا لیستکا نکن برا هنک تشتا بهرن و ازدی بخو قراره بدن یعنی از قصدا من اوه ند بیشم برا وک هنکا ازدی نکردن ازدی کردن و کردستانین و رستنن ادامن پوزیسیون که ابراهیم تو جارا و شنگال مینا کرکوک پرچاکی کردستانه فقط اجی دیویژن کی جبرکو اولاوان باوریاوان جودایه یعنی او قله وک واتیکانک چکش بو ازیا یعنی جیکی پیروز بو ازیا یا خوره ببین ابراب چکداری بده جواب میکای یه مسلمانانه برا بفرمی گریدای کردستانه به واتیکانا مهیه که ابراهیم لالشه
دست آویتن ویجی یکی خریستیان بخوازه هر شنگال بجی دکاره یعنی ایزنت نه یعنی اگر نه ازدی به دکاره شنگال بجی باجار شنگال zaten seri haştim Kurdi Müslüman li dijiyani yani. İzdi linavenda şengali beriji wara bu. Neyse ez qeza min ew yani Parti Demokratîk Kurdistan yan hêzekidin kî dibe birabe be. Kesê ku bi rastî dilsozê êzdiyan e gerek durist bin. Çima ez van dibêjim? Yani eqas bûbela hatin serê êzdiya gelo hesab ji ber pirsyara hat pirsîn. Mahkemek hat çêkirin ew ê ku şengal berdan ew ê ku roja fermanê reviyan êzdî nav Daişê de hîştin we bihîst mahkemek derek çima werbû kesî ev dîl malê êzdiya şewitîn çima Parti Demokratîk Kurdistan hesab nepirsî tenê ez tişkî bêjim her rom mela derdikevin ser televizyona û videoyê çê dikin başûr mela navê wan diyar e enwanê wan adresê wan giş diyar in dibêjin destkuja êzdiya heram e malê êzdî kafirin û gerek êzdî vîhayî werin qetil kirin baş e çima hikûmeta herêmê pêşmerge hene mahkeme hene çima van melana dernaxin navê Kurd Müslüman û êzdî birayê hevin çawa karî wekî melakî vê hesabî xebat pir kêm tê kirin yani propagandaya yani tiştê êsa gerek zêde berdamayê çê bikin êzdiya Kurdên êzdî Kurdê Müslüman bidin ustadinê bir evre xeberdin bir gaznê xev dibikin lê Ev sebep bu bawerî nemayê ez vê dixwazim bêjim baweriya êzdiya nemayê em ça bikin dibê em ne malekîne dibê lê halekîne zanî ez hemû tiştî baş pê dizanim ez rast e dûrî welat dijîm ez li vir tiştayî li vir mezin dibe gelek tişta jî ez curek carekî din dinêrim dibe hinek ev mentalîteya min jî lê ez hev didim baş ez gotinê de zanî çap hev dikim keke İbrahim gelek dilê min diêşe wekî ez turê dizanim wekî Kurdên Müslüman hene yê radîkal jî hene ku ji Müslümanan yanî ji Erebî ji Tirkê Müslüman zêdetir Müslümanin yani ew daha Müslümanin ez hemû tiştî baş fehm dikim lê îro xwedê ev derfet daye me ev mecal daye me fikra min gerek ava bibe şengalê başê jî xweserî çê bikin yani vêro jî min vîdeoyek dît komeke êzdîn şengalê rabûne dibe em xweseriyê dixwazin erê we xweserî çêkir kê were yani têkiliyan da be hûnê kê re dibistînin vê Êraq bike qe bawer nakim devleta yani yektiya navnetewayî yektiya Ewropayê hemû Herêma Kurdistanê naz dikin yani wî naz dikin lê dibêjin dezû bikin lezin dest pê bikin mehek derbas bê tiştek nehatiye kirin ez wî dibêjim kekî İbrahim tu çawa difikirî gelo vê çawa safî be pirsa hêzên yani leşkerên neyên Herêma Kurdistanê wê derkevin ji şengalê kê jî hebe bira hejda şeybî be dixwazî êzdîn yê ku PKK de kî jî dixwazî hebe wê derkevin gelo wekî tiştek problem çê nebe ez gelek berxwe dikevim ji bo wê yani lazim e problem çê nebe wan carek dî dubare dikim yani lazim e riya diyalogê Niha li wê derê hêzên çekdar hene 6 salin wan jî xwîn dayê û bi rastî dibêjim yani ew eş 2005 de 95 heta 2005 ez li başûr me şengalê mame Şêx Al mame el mala Şêx Şamo mame ez baş naz dikim yani lewma min dixwest ew amade bik vê nîqaşê ez zanim ez rewşa wir baş dizanim yani lewma dibêjim ew kes 6 salin ew însana sîleh li destê wan dane li şengalê ne ji derve hatine ji ku hatine halê hazir kesên biyanî kesên nasnama wan ji Tirkiye yan ji Îranê yan ji Iraqê tune li xelkê şengalê ne bîr û baweriya wan bîr doziya felsefa apo belkî a öcalan ji bo xwe girtine ew jî mesela kir di cudayî kekî İbrahim vê ew fermî bibir leşkerên fermî lê bi şengalê min xwe pirs kir ez ji wê dibêjim bira diyalog hebe diyalog hebe lewma min got kak Mesûd kare berpirsê wan kesana kî ye ban wan ke li heve rûnin ka em vê meselê çawa çareser bikin kekî İbrahim dibê jûr xwedê heye
چقدر جار که ابراهیم که مسعود بارزانی راستی وان هزین سیاسی چقدر جار هاتی راستی چند پارتی ها سروکین وان داد لب ناین دیسا یعنی چقدر خوزی وادا را خبر ده نظام چه برو بنوانا چند جرا بریز مسعود بارزانی راستی سروکین پارتی ها داد خواهد زانی که ابراهیم ایوه که شخصه موجی گود راستی وان تی خبر دن دیسا ناچده سرایه یعنی تو دویجی دیالوگی چکن امجی گوت خود دویجن برا ببین برا نامه یعنی برا شری برا خوشی مرا نلازمه برا دیالوگی تنی بریا دیالوگی هم دکارم بگیجن تشتکی آتا دید روسیه شری قراباخ راوستان نهاجی دا برا واند یعنی نیشت حتی داوی قراباخ آذربایجان یعنی نقابی پبریدان یعنی گوتو بیجا بکن اساش یه مولو و چه بوده شنگاله یادی حق گنه میوان کچ برید برید تو چه دویجی که کی نادر تو چه تفکری بگلو گود گلکس پاس بیز از نهادی سبیل بگیرم که کی نادر تو چه تفکری گلو حتی کنگی گرکی در که نویزین یعنی لشکرین کینه نظام بیانینه کینه براسيني بالله خان تبيت برنامج وسع مروف اش سنورة هاتنيا دانا بو برنامج ندرنا كذا اشتك هيا نابير ركفتنا وقراندنا أولادي حموتش بيبا نقريدا يعني ركفتنا نا بالله خان ركفتنا شنقالي تبيت أم وكولينا كسر بكين آيات خزمتها ملتي مدايا أم كفينا ديف وي وأم جيب بكين يانجي نا وقت أم بيجين أري ابتني أبا حفظ صالة خلقي مات كوجبرية دا بنقرما هافيني وهروش كهرباء چادرك تسوجا ادبن سرماو بفرا زوستاني دا وأف ركفتنا خلقي ما بزفرين تسرجيه خو ادبن رينماين الدستوري دا ولاتي عراقي و كردستاني جدا هيشتا ام بين هندك خالد ديار كاين والله هي كرت نزانم ماستمان اخوت والله مالا باندت از دي كافرن افنا ايرو صبايا اف ديروكا ككفنا تشتكل برماي بيت ام بخوين وشارة سر بكاين ام 300,000 انسان جديد بن شادرادا از بيم دجي في ركفني راوستم از بيجم باكاكا بمينا تشياشن قال دا اجبو معاش خوش حج الشعبي ورقرا وسلاح اخو قوات اخو و برجمان اخو بكاربينا وخلك ما هرب بن شادرادا با افتشتا نابا تبيت ام عاقل ام بچني في مساله بو ما دستكفتك هاتيه اوي دستكفتي ام يكرزيا مالا ازديا هيسكين بايفا ازديا هما بكينيك بين في ركفني جيبكين بشتفاني بكين هكال قال حكومة عراقي جيبت هكال قال حكومة كردستان جيبت شنقال وك برميلك نفطت نيفا جغرافي وكسن عربو بسرمان دا امنها شنقال في ركفني دا خلاص نكين شنقال دي وندابت حتى كنجي شنقال الصدا 15 خلك شنقالنا نل شنقالنا حتى كنجي اف خلك ديتو دبدامينتو ناف شادرا ودرب دريه بمينت تفيد خلك حتى كنجي تفيد انا هذا سكفت هاتيه بما بينغادا كتيروز كيكي نادر دترسنهرن اري ام لا من قلت هبي حكومتها عراقي بريا كردستاني استخوازم ترسو منه افريكا جيبت زو جبر هجر صبي جيش عراقي بيت شنقالي دا بمين تطابي ركفني جيب كات حتى بوليسا بينت او ديكات وشنقالي تسميلي بوليسا واسايشان اجتماعية عراقي بكت وقت افنا بين تفيد حشد شعبي و باكاكا وهر هيزكا نيا قانوني بدركبن ما انا قلت يد شراب ام بيجي شرينا ام بيجي براكوجينا حكومة عراقي وقت بيت تبي تركبن يعني
تبێت دەرکەبن یعنی مەسەلا ابراهيم پرسا من ev yani êzdiyê şengalê wê çawa bi Bexdayê û bi Hewlêrê bawer bibin ku ew ji bo wan xizmetê dikin. Ew ê ku yani hesabê fermanê nepirsîbin. Berpirsyarê fermanê ku êzdî desta de hiştin hesab nepirsîbin êzdî wê çawa ji wan bawer bikin û ji bo wan in. Ew bawerî çi دیسم چند سال بێ باوەری دەڕونێن ئەم گومانە خۆ کێ بینن گەک ئیبراهیم بێلا خان پرسیارێک لە هێرە گەلۆ ئەڤە وەک نویسین ئەم بزانین هەفتی و 4 فەرمان هاتینە و بێ نویسین بەلکو سەداژی بتر بن پرسیارە لە هێرەیە وەختی فەرمانێن بەری نهۆت هاتن گەلۆ پارتی پەکەکە پێشمەرگە گرێلا نزانچی هەبوون بەرینها فەرمانێنە تن نەبوون فەرمان هەر سەرسەرێمە هاتن بسلمان عرب وەک خەلیفە وەک دەوڵەتی عەرەبی بۆ ما هاتن هێرشی مەتکردن هەنگی وەختی فەرمانێت بەرێت هاتن کەس فرمانی خلاص نەبوو تنێ ئێکی ژ دەربەل ئاقارێکی چیایەکی دەش گەفتێکی دەل عەردێکی خۆ بەشارد بە یان غوڵامیا شڤانیەکی گاوانیەکی عەرێکی بە ئەو خلاص بوو ئێدی کەس خلاص نەبوو لێنها تو نەبەس ئەم بێژین وەڵا کورد ماستێمە ناخۆ ئان باندت ئێزدی کافرن لێ کووردا باش بزانن دەبەرە هەر زاخۆ هەتا سلێمانیەژی vêjarê dergehê xwe dergehê mala xwe mizgeftê xwe medresê xwe dilê xwe vekir cilû berê xwe dane êzdiya nivînê xwe dane êzdiya tu bêjî beramber yadî bêjî em bêkê jî bizanîn yanî mirov wextî yekê bêje vêtiyadî jê bêje fermanên berê kes êzdî xilas nebûn lê 300,000 êzdî xilas bû hat Kurdistanê hevdand kê hevdand wan Kurda hevdand يعني قالك هاتن خدانت مزقفته مهما قلت مزقفت 600 كاس قلت كرم كان ورن درجه مزقفته بود بقى هكا الرجا بسرمان بوتا درجه مزقفته فكت بيتو تجارج بيرنكي برتو كاخوجي من شكري سر نابي الرجا رش من واكريا دياري بوان ناجيات الدست دجمني دا ايك يادوي بو اوان كسين دلي خو بري درجه خو فكري هەر زاخوا تا سلێمانی بۆ ئێزدیا ئەو ئتکو حەواندین و خوددان کرین بجا ئەە ینی پەیڤامە و بەرنامە ئەم چاوە ڕێکەفتنە شنگالێ هەر سەنگینین گەلوێت خزمەتدا ئانە ئەس بێژمە هەگەر چی هێزێت دەرەکی بن شنگالێدا هەگەروان خێرە ئێزدیا بوێت خەڵکی ئێزدی زبرتە سەرجی هوارێت خۆ بێتە ئابادانکردن خەڵک ژیانە خۆ نوژن کەتەڤە بلا هێزی چەکداری دەرێخن مە نەگوتی خەڵکی شنگارێ داقاکەزیەکە مکەم vê peyvê خەڵکی شنگارێ گەل هەموو کەسەمان نەگوتی خەڵکی شنگارێ دەرناکەوێت خەڵکی شنگارێ گەل پارتی بە توجارە دەرناکەوێت گەل ئێکەتی بە دەرناکەوێت گەل پەکەکێ بە دەرناکەوێت لێ ئەم بەحسا هێزێ چەکدار دکەین هێزێ چەکدار چەکداری لازم نامینێت بلا كلام كان المهاشش تباخا بيت اويدي هاي هالبجارتنيت عراقي وتين هالبجارتنيت عراقي الموسل وابزان من نزيك هشت اويديانا جبوشنقالي تشيد بيجني وكي مجموعات توانيت هالبجارتنا الشنقالي الشنقالي اويدي كايا سي نمزت دي شنقالي دركبن شوان سيز نمزتا يكي ديجي كوتاجي هيا يعني اوجي صدا يعني بلاني او كسيت نها نرازي بنا خو بو ريفابريه بو فيركفني بو اوديه دياركن بلا كرم كان صبيه البجارتن بلا تشكي خدانين بين بشنا البجارتنا او اذا تشكدار نوال الشنغالي او und bêjin bira derkevin wê ku de herin yani şengalîn xelkê şengalê em bêjin ê terve ji Sûriya kevin ew ku de herin yani ku de herin pisyarek ciwana wê ku de herin derûnê nemala xwe ew êbgirêdayê pekekê bet ku ji غêr derhatî ew bila bişte
جیخۆ خەڵکێ شنگارێ بێت ئەتکارت بەتە پۆلیس کارت بتە سایشت کارت بەتە مالاخۆڕنێ خزمەتە ملەتی خۆ بکە بفەرمی نەچیایدە بلا بێت کەرم کرد هێزێت پۆلیسا 2500 کەس ئانتڕەیەکە دێرا ئانتڕەیە دیموکراتی ئینتخابات را بڕوت هەگەر ئەوان دەنگی خۆ هەیە کەرمکەن سبەی هەلبژارتنە بلا بچن دەنگابینن کەس نکارە ئەژی نکارم بێژم دەرکە و ئەنهاژی کەس نکات بێشتە خەڵکێشنگاری ئەم نە پێش خەڵکێشنگارین ئەم پێشوان کەساین ئێتکو بڕێکاوان تورکیا هاتێت کوردستانێدا تەبەرینەوە پرسیارە تەگۆتەگۆ بۆچی کوردستان نابشتە تورکیا دەرکەبە گەلۆ تورکیا چاوە هاتە کوردستانێدا گەلو هاکانینەوە مەسەلەن ئەو کەفتە پێ پێ مشکلێ نەها مشکلامە ئەوە ینی پرۆبلێمامە پاکەکە چەند بێتە خوارێدا بۆ کوردستانی تورکیا پێتێ ئەولی قەندیل بوو نها تنگالە نها ئەوژی هێلان ئەو هێلانەوە هەمووکردنە دەستی تورکیا نها بەکەکە هاتیە بۆ چیایە گارە و سپیرێس و ئالی ئاکرێ و ئەوان دەراژی یعنی هەر دیسا تورکیا دەی پێوانێت دیکەرمکەن هەرنە جێخۆ هەرنە باکوور بستینن هەگەر تورکیا کوردستانی باشوورداما حەقەوە هەیە نامینە چیکە کوردستانە باشووردا ئەمە پرسیارەکەتی دەکرد مەسەلا یا ئەوێدیە ئابووریە برای من ئەم وەکی نیف دەولەتێک فەدرالی ما دۆرماندۆریمە دژمنێمانە و هاوردۆرێمە جینارنجی دەبێت ئەم تعاملێ گەل بکەین باشە هەکە ئەم تورکیا نینین عێراقی نینین ئیران حەزمانە بۆ مەخوارم بێت ئان شتێکی دەبێت ڕاستە ئەزگەلتە قسووریە کواتێرە دەهەی تڤیا کوردستانی عتیما سەرخۆ کرد بە ئەزگەلتەمە پرسیارەکە جوان بوو یعنی جێخۆی بوو ئەسنها بچمە ئەوەی دیێ هاکەنێ کوردستانی فڕۆخانەوەی دینەبانە ئەس بچم یان بێت تورکیا ڕابچم یان بێت ئێران ڕابچم یان بێت سووریا ڕابچم یان بێت بەغدای ڕابچم ئەم چ بکەین ئەف جینارێمە ئەبەنە ئەمێ زانین دژمنن ئەس تورکیا ئێران و ئەف حرەکە یا دژی ڕێکەفتنا ئاساییکردە یا ڕەوشا شنگارێ هەموو بارابتر نەها ئێران و دگەل هلال الشیع و تبێت شنگالێت دەسەخۆکە وا دەسەخۆ کردی بڕێکە حەجدا شعبی و پەکەکەی گەلوان ئەوە شاشەتیەکە ئەم حەسکن بێ شاشەتی چارەسەرکەین بڕێکەکە یا گفتوگۆی و سەرماسەی نەفشەری شەر چێ نابێت شەر بۆ من نەبووە شارەسەریەکە بۆ گرێکێتمە ئەم حەس ناکەین و هەر هۆساژی ئەسیویت کەم شەر چێ نەبێت لێ عەقلانە ئەوێدینە بێنە چارەسەرکردن و پشتەبانیە ڕێکەفت ناشنگالێ بکەن اوكي جالك سباس بو بسي بك جالك تجي جالك سباس ابراهيم اجا تشتكت تخوز دكات تشتكت تخوز فيديو اك بردم وفكره وقت خاص تشتكت تخوز تبرس فكره كيك ابراهيم مش كيك نادر ناس يهاشتم يعني تاني فيد بيجم يعني دمانا فيتونه غارانتيا فيتونه ام جالك يعني حتى من دربوني بنقن أمد شو بحسن درمون من خارج كيف دايش دوكه اگر حکومت هوليري حسابك برسيبونا باوري دابيا ازديرو نت و بباورنا وقصدا من يعني كيكي ابراهيم نكر تشتك دالي نكر نبويتيا كيكي ابراهيم تاغاي تهنا ازدين الشنغالي دجي بري كفتننا شنغالي بخوا دبن چادر هذا دبن باندور يدنه دبن تسير يدنه فقط الشنغالي انه هاد دمينه لويتشاي لباجيرجي فرانيون ديجي بيري كافتنه ليش بركو باوريا وانين يعني اوكي تمام ديجي بيري كافتنه وانا بقول لك خلاص بقول لك دندي صاير اوكي لو كان في دقيقه تابا وبس نمكاكي نهضر بقول لا تخص بس بدا كاكي نهضر كلام بك تشتك تخص ئەو کاکەبرایم خۆگو عنی 1985 دم چادرادانا باشە وقتی 1985 ڕازی بم زڤر نەسەرجی هوارێخۆ و پشتەبانیا بێ ڕێکەفتنێ بکەن تبێت ئێدی ڕێزگرتنێ لێ بگرن Хорошо. Хунд бежин كاكي ابراهيم جنابي تاغوت كو ازدين شانغولي كو نيكو بچادر دشت يعني دجي بيماني كامنه هاورو
گازنی دایگه که ایزدی یا شنگالیش بو مالو کمالین ازدیان که درت و ایش خوا گازنه یعنی درت ایش خوا مرد بشه هم گازنی وی گداری بکن باشی هم خیبرد بریس بباروف شکرم خوا ویدیوش برا برده 4-5 دقیقه زیده نلازمه کرم بکه از خوازم که ابراهیم از جیم دای بهار چای شنگاری بورما دنگی مل بربگی ملتی ایزدی سلاب و رزي مشوارا هنين الشاي الشنقاري حتى ولاتي خريبة قالي ملتي ازدي قالي مالكو مالي ازديا ابرو از دايكا كم از اش آلي بتاككي از تهديد كرما از قهنا دم تهديدا اش تهديدا مسترم تهديد داعجم تهديد كرن داعجي اتقوت ما هكا زاروك دي زيجا قرطبان اتقوت امي زاروك وصف شيكن تهديد كرن شغلي دحشانة ابرو الشاي شنقاري فرمانة سري مايا وفرمانة بردواما ومش فرمانة خلاص نبونا نهما أزبيجم داعش هاتو شو داعش هرسة سري مايا وقت زاروكد ما ببن وأم طلبة زاروكد خب بكن وما تهديد بكن ابتدا زاروكد إزديا برنا وزاروكد إزديا ونداكرنا وزاروكد إزديا بيشي دايك دوان وبيشي باب دوان بيشي براك دوان نكرنا ابدها دايكا روحي خوش دست دايا زاروكد دوان جبر ونداكرنا وشكر با زاروكد خوضا اشكر با وان زاروكارا روحي اي خدا قالي ملتي إزدي قالي مالكو ملد إزديا وقتي هون بيجن أمش إزديا ركارت كان وكاري مال صار إزدي تايا مدنجي خو جهاندا مالكو ملد إزديا مقو قالي إزديا زاروك مدبن وزاروك ما بسالة أم تشتكي زاروك خفيم ناكن أصدائك كم أبشت سالي خدينا جارك مكوري خديا وجاري جي مظلوم روز نهشتا كوري موري ومقوتا كوري خو أمي تشن كوري من براكلتا خشكتا قلق بيناتا كرا كوري مدبيا بمرة بي دهني مظلوم روز دا مظلوم روز دهني داي قوب خدي داي كذب بيجي مصن كارم وارب قالي زديا كي دين كي إنسان بيتشتي قبولتك أب إزديا شاي شنقاري السرسري ما فرمان بو وأمي جبر فرمانا ما صاروك يدخل خلاص كرين ما روحي خوش خورا حسام نكرين وداعش قوشتي زاروكا أبدايكا دا خوارن وخورتي مصر جي كرين أبد ما خلاص كرين جيب هكا كبرين هكا كي دستي ما دريخس وقت انت البازارو كي تخو بكان هكا كي ما تهديدتك از قهنادم تهديد كرني أبرو برا هكا أسمرم برا أدب غيرت برا بشرف برا مرنا منا بخيرت بي نا مرنكا بخيرت بي از تجارة سياستك قريشة سرطريخ قبولناكم قالوا اب تنظيم السياسية فككي هاتي چاي شنگاري هاتش حلاندنا ايزي ديارا هاتش مال ويران كرنا ايزي ديارا چاي مجي هم قل كرنا چاي ما كرنا قداغا قبولنا كان ايزي دي كبنا چيدا بجي قداغايا وحجي ايزي دي ايديتن اي غلب جيبرن ادقرنو ونداد كان وقس نظاني بكيدت بن قالي مالكو مالي إزديا وقتي هون بيجنا مصار صار شغلا إزديا كارد كان شمانا كي يقول هوا ملتي إزدي بشاي شنقاري ناي أو زاروك برايد وانا أو دايك دوانا أو كش خوش كدوانا شما هون طلبا بازاروك إزديا ناكن
بصدا يفسيرش دست داعش خلاص بوي فكك الباخو قرتن وفكك قوتن اوان كتك ازدي نمايا ونشن وهكا هون شون او ازدي ادماينجي واتكوشن بيجي هون شون بدخل معنا اب درد ما بو يفسيرك ما بيتش دست داعش خلاص بي ما شغليت برين ما شيرانيت برا بيشاوان كيفا مدهاتي مدو كاچه مش دست داعش فلتين وما كاچه خو اب دل خوشي اب شيراني ما شغليت برين بيشاوان وما بسريوان دتكنو مدو مالا خدي ابو دست داعش فلتينا و فككي او كاتشو جنيد ازديد قرتن وزاروك ازديد قرتن ايش دست داعش فلتين البرن باخو اتقوت الناتشن هكا هون شو متكوشن باقي كيك معروف كيك معروف كان يصير هاتنا دي بدأ ساكن عندنا بقدر الرومات وبسر دي ببورين نقالك دريشك او ابجي كوسني توي كيكي شانغوليه تشبر سيبوي بدك كيكي ابراهيم برسفاوي كوري خوش سولة كوري قنادي تيه دقاقي برسفاوي جنك ازديه از نخوازم گوتنين بيرزي بكم ايوه كوي لآمده دياربكر لآمده البرداري هذا بس رونشتينه بريا وزير نافخوي بنده زاروكي خود بيت زبهاكي زاروكي مروان اوجي همان تشته اف جنبو اوا كودگو بارتي ديمقراطي كردستان ام فروتنه بس اف جنابو اف بو هر اف بو كان ما قلت نوي فيجن كي بدا نوي فيجن بدا وقت تلاقي طبيب تتزاني نوي افيد داي بهار دغوتني نو اف نافجنا نو اف او دين برب اف اخافتنا تنها قداري تشمر نشاني متى ننه دوما هبل متى قداري من فيديو تبشك بدا لاف نبهار كيكي اكيد بيجي بردري هدي بيرو نشتبو لبشتي كو ابروش تشتيت يعني فكره خقوات از خاص بيجم يدس بيبر كيكي از علاقه وشكا بلا مستريده قلت نيتا تفاقجه يعني علاقتها في برنامج وام فيجن يقول تعريف كنت تنبو يعني از في راس نابين يعني قرقت افنكرا فكره خد بيجم دو تشمره قلت سري برنامج ده قلت كي ركبتنو شغالي دقاقي تقول بيكاكا يريش بيشمرغا كري افجي شاش تو روزنامه وانه کی حقیقت و تو نجبرکو تو چمان که نزانه چمان که دقیقه پیشمرگه کی شهید بود یا ابن راست تمام پیشمرگه پکک گاوا تو بیجی ایریش کری معنا خو پکک چوی سر پیشمرگه چوی سر بارکه هیوان ایریش کری اما گاوا پیشمرگه ها نه با گداری روپیلا یعنی یا هریب میدیا هریب کردستانی yani medya Kurdistan tamam peşmerge liki dere çaman ke ki dere çune ji ku PKK lene pel mayine kiri او tune wazarata yani pel mayine kiri yani jber mayine de bunu peşmerge ji rida bale wala bu tamam pel suarawan mayine taktay çuy ser peş gerilla او çune ji gerilla lene çune ve dere amşka yani gavat tu beji eriş mana xo PKK رابو یا ایریشی گند کری یا باجر کی تشکی وقتی نبوی افچون سروان اف مشکل چی و خراب به چه شکلی ده ببرابه ادیجی بینه شر کردکوژی شر خوکوژی شر براکوژی خرابیه هر مزن کوبر ملت خوبک ادیجی بینه فقط معرف گرک وک روزنامه وان راست بفکره یعنی راست بیجه نه بیجه ولا ایریش چه ویژن نه ولی ایریشک چی نبوی یعنی از دادکم چه نبی که ابراهیم یعنی هم میدیا تا همون میدیا کت وکی ایریش چه بیه نظام اما قداری به دست من یعنی ایریش کی گوری تا ایریش کی یعنی از بیشم لجیا کیمه حق نه حق انا جی کیمه او هزکتی سر من he او سر ماینه تقریبا یا ایریش تشکی جدای اگر هم لیتراتورا سیاسی فهم بکن یا عسکری فهم بکن ایریش یعنی اف آگاداری تشکی دارید یعنی تشکرات زانی یعنی پلمینا کریه یا ناتنه گله بری وادانه اف تشکرات زانی وانتشتا روزا دست پکی
وەزارەتە پێشمەرگا بەرپرساری و ملسەر ماڵپەرە خۆشی ئەفپار دەکرد گۆت عێریشێکی پەکەکە چێ نەبووی تشکی وسا چێنەوەی پەکەکە عێریش نەکرێ ئەو وەزارەتە پێشمەرگا ئەف داخلی سەر ماڵپەرەوان مرقۆپی کرد و مپار دەکرد تەنێ ئێک و ئەف گۆتن پشتە ڕووداوێ شەرەمە خۆ مرۆژی بشینەوەی سەر ماڵپەرە من هەیە سەر ماڵپەرە من هەیە یانی سەر ماڵپەرە من هەیە مپار دەکرد بوو یانی جبەر بوو عێریش تشکی دوون ساڵات نۆت و دوو پێجانە شەر چێ بوون 2070 شەر چێ بوون فقط ئەف ڕەوشە ئەف بویەر چێبووی عێریشێک مەسەلەیدا تونە یانی ئەم چما عێریش ناف دەکەن عێریشێک تونە یانی تەبلەڤیەک چێبووی هێکا پێشمەرگە نەبوون بەلکی میدا تورکا و بەرنە وێ دەرێ یان ji ber wê êriş tune em dixwazin wê bêjin yani hûn nekirin tiştê provokasyon gelek çê dibe canî ez Kurdistanê namînim yanî hindirva nabînim yê pirsgirêkê dibe rastî jî gotinê de rast bin dibe tiştekî provokasyon çêbû eger gunê bikîka girtin ev gelek tiştekî xirab e tiştekî ne baş e yanî ewa ez şaş heyr bom çawa eger sermîna teqiyayî çira tu divî wekî êrişî vekirdinê لێ ئەگەر ئەژی نەڕاست بکەکی برای من نزانم میدی باوەری قەمەری بکەبینە یعنی ئیجار پاک ئیجار ێریش نەبرێ لێ نابەرەواندا پرۆبلیم نەبێ چێ نەبیە پرۆبلیم نابەرە پێشمەرگە و گەریلا یانژیە پێکێکا گەریلانا ئەوەنەژی گەریلانە نەبیە پرسگرێک نابەرەواندا شەر چی نەبیە ئیجار چی نەبیە لێ جاردن كيكي نادر تاچت خاص بقطع سيرفي جوتا بكيرم أري أو شر تشيبوي يا عولي الراستا مينابو تقيعي ليه بشتي هنجي ديسا بيشمرجها چون وان هافيتا بيشمرجها ويك شهيد كر وي وقت جدا سروكي جواب دا بربانيا خو بكن شرينا كان يعني هون او نينا سبب شو شر نابت وهما بيشمرجاجي بيجري بيبا سروكي كريا وشر براكوجي نابا لي بسيارة من اوا هما يا كاني ماسي او يا او دي شمانكي مين بو قالوا يا نفطة بوريا نفطة النيفا أنا باكور قالوا أوجي مين بو معنا باكاكي راس اعتراف كرغوتي ما بوريا نفطة يا كردستاني باقانديا أو نور بوريا نفطة يعني بلكو موتشو بوجي دوسي مهابت خلقي كردستاني قالوا أبا شاشتي بو أنا وكي ديجي تبيت مروفي منصبت يعني خلك ما راستا عزت قلت هذا ما عندك إيرو بشتبانا بيت كان صبيا ويديد كان لإنسانك وقت بأخذت تبيت مروف جهدار بكات أو خشكا أخذي كان راس وكان الراس من مجي فيديو بيستيا لي دنجي خوات جهنت خلكيت بش زارت متر باندين وبشتينجي دوسي فيديو ديجي ما ديتينا أم حسكين أفتشتنابت حسكين بشاشي واقعك يعني واقعك بس ام تونكاري بيجي تشاوا ايرود بيجي مثلا الباشر وصا ابجي برداجي تشد بشتي هنجي ام عمري ما حمومه ناف تشولوتشي او سياسته وبان احزابات ام حموات ناسين كيا وتشاوا او تشاوانينو يعني هكا ام بسيارك ايش خوبكين هكا ام بسيار ازبي بسيارش كي ابراهيم كم قالوا باشهوري كردستاني يا بيويستي شر چکداری پککه و پککه بیت باشور دا خومکم بکات باشا هکا تو کرد بی ام جی کردی ام دولتك دامزرینین تو هاتانها پرنگا کی سربازی و پارتیزانی تو کارت کی باشا شما بقرن ام دولت اخوافاکن بلا سر هزرو بيريت نتاويجي به وهكا هم بفين بيجن يتباشكفتي جي بما حرقه بولا چنگو ام دولت الدامزرينين ما دولت به بلا سر چي هزرو بيرابه دورا وقت ما دولت اخو دامزران ام كارين بيجنا د صلات دارا هون باشكفتي نه كرم كم بلا د سكيدي بيت يت بيشكفتي ليه
لێ بەس ودارا برایخۆ کە لێ وێ پسیارە هەردی ساشوت کەم گەلۆ الباکووری کوردستانی ئابدەستوان کەفتی هەلبژارتنێت بەری نەها هەشتی و ئێک بەرلەمان دەست بە ئینان بۆچی نەچۆن حکوومەتێدا و 4 وەزیر دەستی نابانە و هەشتی و یەک بەرلەمان و دەڤەرێن باکووری کوردستانی هەموو دەستێوان بە ماچی دیت بە چمە ئەم سیلحەدانانە و ئەم چەکداریە دانانا و ئەم ڕێزە دانانان و نەهاتن کارێ دیموکراسیە تێ نەکرد چمە ئەف تشتە چێ نەبوون ش بەرهەندێ ئەم بێژین و داخوازت کەین وەم هیوی بکەین بەکەکە خۆش باشوور بدەت ئالێکی چی گابە ئەم هزر و بیرێت نەتەوەی ئش پرەنسیپێت نیشتیمان پەروەریش ئاواکردە دەوڵەتا کوردستانی ئەم دەرکەتی وان حەقێ بێژنەمە هون نەکردن لێ ئەم ریفراندۆم مەسترین یەک پەلگەنامەیە نێودەوڵەتیە بۆ کووردا و کورد پشتەبانیت حکوومەتا خۆنە کوردان 1993 گوت بەلێ بۆ ڕفراندۆمێ وەختی گوتی بەلێ بۆ ڕێفراندۆمێ 1993 توڤە ئەف بزاوە پەکەکێت گەل دەوڵەتێت هەرێمی بێتە ڕاوەستاندن توێت کورد خۆ بێژنێ جارێژێ بگەڕن باشە ئەم کوردی باشوورێ دەوڵەتی ئابادکەین کەرم کەن هەرن جیهێ خۆ باشە بۆمە چی ئۆدیکری ینی باکوور ڕۆژ ئابا ئەم دەوڵەتێکی ئابادکەین هەگەر ینی شاشەتیژی تدا ڕاستە شاشەتیت هاین گەندەڵیا های هەموو تشتێ هەی بەڵێ ئەمێ چارچۆپەکیدا ئەو چارچۆفەی عێراق و ڕۆژلاتاناوی تێدا هەموو وەڵیاتی یعنی ئەم ڕێکوبانە و ئابادانیە و تشتا و هەمێتکەین لێ عێراقات مرتش برسادا ڕاخوات مرتش برسادا گەلبێ هەندێ ڕاستە کەی مکاسیمەتین ئەم ژوێت خوازی هەرێما کوردستانی ئەم باوریا خۆ سەر خەلکی خۆدانین ئاواکردە کارگەها ئاواکردە کۆمپانیا دەربەش تورکیاش ئیران ئەم خواردن و تشتێ خۆ نەینین ئەم جلوبەرگت خۆش جەم خۆچێکەکەن ئەوەی دیکەن ئەم هەموو بیچتی ئەم حکمڕانیامە دەستێمەدا بێت پرۆسا دیموکراتی هەل کوردستانی هەی کەلکێ دەرهەیە العێراقی هەیە تورکیا هەیە ئیران هەیە يعني 4-5 حزب حكومتي دا 4-5 حزب برلمان دا ازدي بصرمان كاكي منداي زانم يعني زردشتي شبك همو بجدارن بهلن اف بروسا بشتسرا بهلن اف فدراليه بشتسرا دا ام بكارين او ببين بس هطانها هر ام بس دجمن سري خوبين ما هطا كان جماعي وصابي ام هيفيدارين ام حمو بدلكي فرا چاوە کیفرا من هەبدوو برێنین و ئەم ئاریشە چارەسەر بکەین نە ئەم کورتتر بکەین ئەسبێ هەتا هەباری هەرکەشتە ڕابێژم وڵی شنگال وەسا هیچ بۆ من فایدە ناکرد ئەو بۆم فایدەت کرد کە وەرە نەهۆ و چی بکەی چاوات و خزمەتە خەڵکی خۆ بکەی چاوات نهۆ خزمەتێ بکەی و هیویدارم ئەم ینی گەل نویسکار و لۆکلینار و سیاست مەدار و هەموو يعني بقينا قناعتك ام خدمات عملت خوبكين كالك سباسكي نادر برسي ولا ابراهيم برسي بدا اميدي دقيش نداوي شبكي جالك وقتك شلون ساعات بيجي دقيقه خابت كارب قبيز ابراهيم نادر بدي كي فكا كتشماتي باشور دبیا في برسيش كك مسعود برزاني بك غاف صالح حشتي ودياده شو لبناني قال سروق ابو رونشت وريكفتنا كوي جاي بري خستن ادور بپرسه به چما پکک اف یک دو گاواکو کرکوک کدوی روشیده کک مسعود چوجم بر پرسیار پکک و دستخوشی لوان کر سبب چبو گرک جور بپرسن یعنی پکک شبر خنات دیور او در مجارک جودای لی از بو برای خودی بیجم یعنی پرسگری که ما بریا حزبا زیاده تر یعنی ام تو وقت برپرسکی تنه دیجیتیا پککی بکن چاره سر نابه یعنی یک رابه دیجیتیا پککی بکن چاره سر نابه یعنی هون ها به تمامی همی پروپاگاندا خو دیجیتیا پککی دکن اف نراسته اف ند مثل حتی
مدهی و نه برجوندیا گلی مدهی یعنی ام گرک ظروف ولات خو مثلا تقارب وک مروه کی هزدی بگوتا 2 ساله کامپا مخموری ناف آخا باشور دی گلو چما حکومتا هرمی لسروان امبارگو دانیین ناهرن او مروف راحتی تب بگرن و دهرن ناف عربا کار دکن و ما قریب بگوتا از کارم هندک پرسیارت برسه بده نه یعنی از خوازم بیش یعنی اش بروی تا پرسیار کش پگه که چی مالوره پگه که بکیف خوناتی ور پگه که پارتیجی چوی ایرانی پارتیجی چوی باکور چوی حکاریه دریدن و کردستان ملکی میه قیجوارا بقدیا ندوی روشی نبونا یعنی هم گرک هم تحول بکن هم تحول بکن یعنی نبوده دولتا ترکیب بکن مفهومش فهم که گفت دیتا یعنی تا گفت 1982 سالی سرک باسط بارزانی عبدالله جانا و جلان پشتی هینگی و چند سال در باز بود سیاست پکیکیش از بیش باتی گوسته دی من پرسیبک پرسکی داده پرسکی کرد پرسیبک آرمانجا پکیکی چیه پکیکی برژیباندی کی داده پکیکی چه خوازه چه یعنی چه خوازه چرا وی شهری برا کشید خوازه یعنی از پکیکی از نده یعنی پکیکی چه خوازه آرمانجا به پیش از بزانبم آرمانجا پکیکی انسان پکیکی هری دلسوزن هری تکوشرن هکش بو کردستان بدل و جان خباتت کن اول از یجی به پرسش مشکا خو بکم شر پارتی دموکراتی کردستان ایران عراق که داد اسپیکرن شر یکی تیو پارتی که داد اسپیکرن شر پارتی یعنی گاوا ام بید و مثلا ما وایج پکیکی بو لباشور د شر پارتی یکی دی 30,000 انسان هاتن کشتن شهید بون انجام گوری افغان یعنی مثلا نپکیکی پارتی کرد پکیکی اصلا من ارتوی پرسید که در راستی آرمان چیه؟ برای باکوری یعنی برای باکوری کردستانی آزاد بکه هفته بیرات پرسا خندقم کلاند بو چقدر باجار شرداقی چقدر باجار بکه که حتی پرسا من کتنا چنگالی پرسا من و از نبر پرسیاری پکیکی من اگر پکیکی خیرخوازه اگر پکیکی ریا کوریدور ازدیار بکر سال 2004 تا ساعت خوش از بر وانتن بجد خود همینه دکم ایده بیل برا حق بشی ولاش من کامپان در کبن هزی خواده بجی ازدین ویدر ازدین پکیکی ازدی آلیگری پکیکی اما داشی پارتیا پکیکی خوازی ازدین و باب ازدی به اگر تو پکیکی یعنی تو تی حسباندن پکیکی تمام دخوازم برا فرمی بمین الشنگالی یعنی فرمی وقت هز لشکری سرچوا سرسرا اگر اونو بترسیدن سخاقی یعنی حق ترسوان نکره هر الشنگالی که ابراهیم دی سوانو جی خوش بری بینه زارو کد منه خودی ما بی و نکلی دی ببرا سیاست خو یعنی حبوتش نای گوتنی نکارم بیجمی دی ببرا سیاست بلا خان بس بسیارك ليرة بلا شاش نتفهم كرن كاك ابراهيم قلت يعني وك بارتي تنه دجمناتيا يا باكاكي وبروباغندا دجي باكاكي كان از باورت كم افتشتنينا وهي جارك بارتي وكردستان قشتي نا بروباغندا ونا دجياتيا باكاكي كريا هر وقت تديار كري از ندش سروكي جناب سروكي برسم ازش خو بسم چنگو سالا نيا هشتي دوي هشتي اجل چي ايبون از همو سياستا باكاكي كاروان خباتانا زانم ام ندجي باكاكي دا وقت باكاكي اتاها خدا کار بکا باكاكي وقت اتاها خدا کار بکا ام ندجي باكاكي وقت بجتا باكور کار بکا بلكي ام يارمتي بدني هاري کار بين باكاكي وقت هنگي دركفتي وسروكي بجتبانياوان كري اخوان باكور خبات وجبو سياستك خدمتها ملت خود كر ليه لانها وقت باكاكا همو هيز وقواتا خوش باكور بينتا باشور وديفرا تركيا وايران جي بينت حتى اكري واوديه بين وغاري ماتيني بين او هنجي باكاكا نت خدمتها كردستان دايا بلا بشتا اخا كو كاركت ام بروباغندا واوديم دجيواناكين انها بلا تركفناش قال هذا ام دغهينوي انها باكاكي بلا بشتفانيه او
85 سەدێ تەگوتی چادرادانە بلاپەکەکە پشتەبانیاوان یا بێڕێکەفنێ کردبا گوت با بلا ئەو خەڵکە بێت و ئەم ترازینە دێبخۆ کوردستانێ دەستخۆشی الوانژی کردبانە باکەکێژی ئابەت نەپرۆپاگەندان لێ ئەم بێژینەوان بەلاخۆ کوردستانە باشوور نەدەن هوندکارن بشنە سەرئاخا خۆل باکوور ئەم پشتەبانیاوەژ دیەکەین وەک ئێدیاکی شنگالی ئەجێ چاوە باوەڕ بکەم ئەو کەسێک و شنگال دەستێ داعاشێدە هیچتن و پارتی دموکرات حساب جوان نپرسی وانا دیسا بین شنگاله بکە بەرپرسیار ئەجێ چاو پێ باوەڕ بکەکێ نادر کاتشمە فێ بەرسفێ بدەیانی تمام ئەرێ شنگال نەب دەستێ پارتی هاتە سەقتکردن شنگال بدەستێ مالکی و ئێران وەختێ 6,000 عسكر جيش وشرطة موسلدا ومالكي قال إيران بريارة إيران موسل رادستي 500 كسي داعش كر ودبر همو دبر سني بحفتية موسل رمادي بعقوبة تكريت سامرة همو دستي داعش كر هنجي شنقال يتنيفك دولة إسلامي داو دولة إسلامي أوكر گریلەجی لێ دەربانە پێشمەرگال وێ دەرکێبانە هێزێت هەموو ئێزدی بتنێژی وێ دەربانە شنگال یا ڕوخیای بوو یا ساقت بووی بوون ئەو پلانێ توت بێژی نە ئەو پلانەیە ئەو پلانەیە ئێمالکی ولگەل ئێران و شنگالێ بکەنە هیلالە شیعی هەتا سووریا و لبنان و بن دەستێ خۆکەن هەکە ئەف پلانە مەستەر بوو پارتی وش کوردستانی وش هەموو کەسی مەستەر بوو پلانێکی نیف دەولەتی بوو تەدڤە تەنەدڤە دەوە سابت ئەبە یەکیا دوێ هاتنا کە کێشی بووێ دەرێ ئەخنا پشتنگ یا عبادی و مالکی و هاتن پاراستناوێ دەر ئەم دەستخۆشیە لەوان کە نابێژنە ئەو خەڵکێمە خلاص کرد دەرباز کرد دیکە لێ ژبیر نەکە پێشمەرگەهژی چوو خۆبانێ گەلۆ ئەم تێداواسێ بوون تو هاتی تا خەڵکێ مە ڕزگار کە ساعتە خۆش کەرەمکەنەوە ڕێکەفنەک هەیە هەمێ بهێلە و ئەم دەستخۆشیە وەکەین ڕێکەفنەک هەیە بهێلن خەڵک زەبرتە سەرخانی خۆ قبول بکەن و بە تشتێکی دی ناخوازین ئەم دژیاتیە کەسیژی ناکەن ئەم دژە ئەم vê meselê sermaseyî danê keremkenda aqlana arîşa xelkê şingarê çareser bikeyin û keremkin herna nav koçbera pisyar bikin herna nav benabera pisyar bikin gelo xelkê vê zibirtane an vê zistanê her vê bin ew diye dabit ez bêjim aqlana ئەم داخوازکەین هەموو ئێزدیا یەک ڕێز بن یەک مال بن یەک گۆتار بن ji بۆ ئەفرێک کەفنە جێبەجێ بێتەکردن دا ئەم بکارین خزمەتە ملەتێ خۆ بکەین دا شریکات و کۆمپانیا و ئەوێ دی بچن تێدا کار بکەن ڕێکخراوێت ئینسانی بچن تێدا کار بکەن شنگال جارەکە دی بێتە ئابادان کردن جارەکە دی ڕۆژامەل ئەم تنێ هەکەرە ئێزدیەک بندێت هەموو ێزدیجی شنگالی بتنێ gelek spas gelî rêzdaran em du saet em evê danin ez gelek rastî jî kekî İbrahim nexeyde ez gelek qedrî te digirim qedrê zanebûna te digirim ez nexeyde ew tiştekî başqayê dîsa wek şexsiyet wek mirov ez gelek qedrî te digirim tu birê binî tu ez serçava sersera herkes gotinê xwe got du saet kekî nadir rastî jî hezar car te spas kekî İbrahim gelek spas hezar carî ez jî gotinê xwe bêjim dilê min da çi heye wanî em ê digîşte qutasiyanî em îro dibînin gelî rêzdaran ku gelê Kurd yani her çar perçeyên yanî bîrîşî mezin ra rûbirû mane yanî ewan devletên derdorê dixwazin êzdiyan bê baf bêlin dixwazin yektiya me pêk bînin yanî xirab bikin yanî Kurd belav bin perçe bin yanî divê demê de rêveberên Kurdan partî û saziyên Kurdan hinberî vê polîtîkayê dîsa ewana berpirsiyarin hinberî dîrokî dîsa rêveberî van partiyan berpirsiyarin kîjan partî dibe bira bibe yanî û dibê navbera wan da
که ابراهیم جیتشی گفت دیالوگ کرده که چه بدناف کرده دا دبی همو پارتی ای رو زیدتر جبو آوا کرنا یکتیا خوا بخابتن و دجمنتی هف نکن دبی دم شهری نافخوی برا کشی دبی دی برا تصویری دیرو که به دم و یکتیا کردانه و دیسا خوازم سر دازیده بکم گلی ریزداران شنگال اف آخوی جانه شنگال پرچه که کردستانی او چرا نوی ساویجی یادی یک حق از دین شنگالی نونرین سیاسی و روحانی شنگالی اولش دیار دکدو پیشوازی لرکفتنا دا بر حکمت و حریم فدرال حکمت یا حریم فدرال حکمت حریم کردستان دکن و دبیجن ام بانک همیان دکن برا پشتوانی خواه وی رکفتنی بکن گک ابراهیم از دبی ام درفتی بتن برا بکن برا چی بکن ام ببینن اگر تشتك شاشيا وان تشيبو امي ابيجي بيجن ابي بيجي يعني وانا رخنا بكن ام دبي ام پشتواني الهر هبلك اكبت هرم کردستانی بکن دبي يعني واري اصاي کرن وغيره پنابران و پاراستنا شنگالی ده بس اوه خواست تابن ام دبي اگر ناکن خرابیجی نکن اگر قیجی دکاری بکی خرابیجی نکن هیوی دکه واقع هرتش بی باش به يعني بي هرتش سلام يعني بي شر بي دفتر باز به گلک سپاس و مال و هزار جاران آوه هزار نجاش بو بهدار بون آواد ویشتی و شده مدا ریز رمت جنابی ورا که نادر که ابراهیم ببورین نگد من دلی تایشان که ابراهیم ندخواست براستی لی از دین خبردان و شخافتنا و تیر نابم ام جاردن دیسا 2 ساعت رونین گلک سپاس جوارا که ابراهیم موسیقی چای مرا سلاورز بویان سپاس جوارا گلک سپاس تباشانی عزیز ویدیوشان من ایروین تمام ببورین 2 ساعت بردوان کرد آمده کارو ری برای برنامه بیلاس ترکیه بر بسیاری وشانی معروف اصلان و حتانی وشانه کردن و میوانیدن بمینید نو خیر و خوشیده